Тэнгэрийн усад нэрмас гэж үгүй тэр цогон баяр хүрэлбэ Тэнгэрийн усад нэрмас гэж үгүй тэр цогон магтаалын төбий Дэлхийн санаа зовны замхаар чадах болоод Алтар хүндэтгэл дүрэн байна Бидүүрийн эзэнтэй хамтдаа байх тэр үедээ Хөгөөд баяр хүртэн байна Тэр тэнгэрийн усад нэрмас гэж үгүй Тэн дүргэж хөгжөн арган бий Тэр тэнгэрийн усад нэрмас гэж үгүй Тэн цогон халуун хайрал бий Хүрний тэн бүгшунаа замхаар чадах болоод Алтар хүндэтгэл дүрэн бий Бидүүрийн эзэнтэй хамтдаа байх тэр үедээ Хөгөөд баяр хүртэн байна 안녕하세요. сайн байцгаана уу? 예, 제가 여름학교에 한 몇 번 온 기억이 있는데 이 강당은 처음인 것 같습니다. За өмнө нь ярмагч болгонд хэд хэд удаа ирж ийсэн санагдаж байна. Гэтэ яг энэ танхимд орж ирсэн анх удаа болж байгаа шиг байна. 예, 이렇게 넓게 또 보니까 더 좋네요. За ингээд тийм ээ том өргөн болчихсон харахад бас их сайхан байна. 또 그리고 이 강당에 또 새로 이렇게 제가 볼 때는 또 이렇게 새로운 분들도 많이 계셔서 너무 보기 좋습니다. За бас яг миний харахад яг шинээр ирсэн хүмүүсийг өмнө нь харагдаж байгаагүй хүмүүсээс олон болсон байгааг хараад их сайхан байна. 이렇게 그 명절이나 오랜만에 가족들, 친척들 보면은 그 자녀들이 이렇게 많이 자라 있는 모습들 보잖아요. За баяр наадам ямар нэгэн онцгой өдөр болох юм бол гэр бүл төрөл саднараа цугладаг. Тэр үедээ одоо жоохон байсан хүмүүс айгүй том болсон байгааг хардаг тийм ээ. 뭐 맨날 보는 사람들이 뭐 똑같다고 생각하는데요. Баян бинийгээ хардаг хүмүүс бол адилхан байна. Нэг тийм өөрчлөгдсөн юм алга гэж хардаг. 저처럼 오랜만에 보니까 야 우리 야름학교회가 이만큼 성장했구나 많이 컸다라는 그런 생각이 듭니다. За харин над шиг тийм ээ одоо удаан хугацааны дараа харахгүй байж байгаад хурж ирээд харсан чинь ярмагч болгоо ямар том болоо вэ? Ямар их өсөө вэ? Яг тэгэж харагдаж байна. 맞습니까? Тэгсэн үү? 예, 맞죠. Тийм ээ өссөн баха. 이제 점점 그 아이들 크면서 작은 옷이 이제 또 이제 작은 옷을 버리고 또 큰 옷을 입듯이 За хүүхдүүд өсөж томрох чинээгээр хувцсан багтаад бидээ тохирсон тийм ээ арай том хувцас авч өмсөх болдог. 우리 이제 야름학교회도 우리 교회 형제 자매님 크기에 맞는 교회당 또 교회 건물이 또 필요하겠다라는 생각도 듭니다. За ярмагч болгонд ч гэсэндээ чуулганы итгэгч ахын дүүснэрс тохирсон, итгэлийн хэмжээнд тохирсон. За тийм чуулганы байр бас цаашдаа хэрэг болох юм байна да гэж бодогдлоо. 맞습니까? Тийм үү? 네, 아까 소식지 받아서 저희 통역사와 같이 봤는데 За сая сүмийн мэдээг аваад орчуулагчтайгаа хамт харлаа. 저희 통역사 눈에는 제일 먼저 들어온 게 있었던 것 같아요. За орчуулагчийн нүдэнд хамгийн түрүүнд одоо энэ л харагдсан юм шиг байгаа. 오르골! Өргөл байна. 작정 헌금이 딱 여기 적혀 있어서 Энд барилга шийдвэрт өргөл байна гэд 아마 тэгсэн. 이제 교회당 위에서 우리 형제 자매님들 마음을 모으고 있구나 그런 느낌이 들었습니다. Тэр чуулганы байртай болохын тулд ахын дүүсрөө нь бас сэтгэлээ нэгтгээд явж байгаа юм байна гэдгийг харлаа. 또 앞에 이렇게 길어지면 기도가 늦기 시작해가지고 그런 경우도 있는데 За урд оршил маань урт болоод ирэх юм бол нэлээ оройтож залбирах гэдэг. 이제 기도 먼저 하겠습니다. За төрүүлээд залбирцгаая. 제가 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Биднийг хайрладаг эзэн минь танд баярлалаа. 주님 그 큰 사랑으로 우리를 먼저 구원해 주시고 Эзэн та агуу хайраараа биднийг аварж өгсөн билээ. 이 귀한 복음을 우리에게 맡겨 주셔서 감사합니다. Мөн энэхүү эрхэм үнэтэй сайн мэдээг бидэнд даатгаж өгсөнд талархаж байна. 우리 아르막교회 형제 자매님들 주님의 사랑으로 서로 사랑하며 Ярмаг чуулганы итгэгч ахын дүүсэр маань эзэн таны хайраар бие биенийгээ хайрладаг байж 또 이 지역에 이뤄진 많은 영혼들에게 그 하나님의 사랑을 전하기를 원합니다. мөн энэ газарт алдагдсан байгаа тэдгээр олон сүнснүүдэд бурхан таны сайн мэдээг түгээхийг хүсэж байна. 하나님께서 우리를 변함없이 사랑해 주셨듯이 Бурхан та биднийг хувиршгүйгээр хайрласан шиг 우리도 주님을 변함없이 사랑하는 마음을 주시고 бидэнд ч ихсэндээ эзэн таныг хувиршгүйгээр хайрлах сэтгэлийг өгч 또 우리 형제 자매님들을 사랑하는 우리 야름학교에 되게 도와주시옵소서. мөн ахын дүүснэр бие биенийгээ хайрладаг ярмагч болгон болгож өгөөрэй.
또 오늘 말씀을 사모하여 이 자리에 모였습니다. Мөн өнөөдөр эзэн таны үгийг хүсэн тэмүүлээд энэ газарт хамтдаа зогссон байна. 우리에게 꼭 필요한 말씀을 채워주시고 Бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй үгийг та дүүргэж өгнө үү? 혹시 여러 가지 사정으로 육신의 건강의 문제로 마음의 시험으로 넘어져 있는 분들이 있다면 또 속히 이 자리에 올 수 있도록 인도해 주시옵소서. Мөн онцгойлон сорилтоос болоод би энэ эрүүл мэндийн асуудлаар сорилтонд ороод унсан хүмүүс байгаа бол хурдан сэргээд ирж чадхад туслаарай. 또 오늘 몽골 전국의 교회에 또 주의 성령으로 힘있는 말씀이 전해지게 도와주시고 Мөн Монгол даяар байгаа чуулгануудад эзэн ариун сүнстэй хүчтэйгээр үгээ айлтаарай. 또 건축 가운데 있는 교회 또 건축을 마무리하는 교회들 또 주님께서 도와주시옵소서. Мөн барилгаа барьж байгаа чуулганууд, барилгын ажлаа дуусгаж байгаа чуулгануудтай хамт байж туслаарай. 또 전 세계 같은 복음을 전하고 있는 우리 교회들과 선교사님 그 가정도 하나님 지켜주시옵소서. Мөн дэлхийд даяар байгаа адил сайн мэдээг тунхаглаж буй чуулганууд, сайн мэдээ тараагч гэр бүлийг нь сахин хамгаалж өгнө. 오늘 모든 교제 시간을 주님께 의지하며 Өнөөдрийн бүхий л нөхөрлийн цагийг эзэн бурхан танд даатгаж 우리 байна. 구주 예수님 이름으로 기도했습니다. Бидний аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 오늘 성경 말씀은 디모데전서 1장입니다. За бүгдээрээ 1-р Тимот 1-р бүлгээс харцгаая. 1장 5절 말씀인데요. За 1239-р удас байна. Нэгийн 5-р ишлэл. 화면에도 같이 За 띄워드리겠습니다. дэлгэцэн дээр бас харуулж өгье. 자, 같이 한번 읽도록 За 하겠습니다. бүгдээрээ хамт уншицгаая. Энэ зааварчилгааны зорилго нь цэвэр зүрх, сайн мэс чанар хийгээд хувиршгүй итгэлийн хайр юм. 자, 여기 말씀에 보면 자, 변함없는 사랑이란 표현이 나오는데요. За энд гарсан үгээс харах юм бол хувиршгүй хайр гэдэг үг гарсан байна. 자, 제목으로 우리 말씀 좀 같이 좀 나눠보도록 하겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ энэ сэдвийн дагуу хамтдаа үгээ суралцъя. 자, 오늘 서로 이렇게 아침에 오셨을 때 인사를 하셨습니까? За өглөө хурж ирээд та бүхэн бие биентэйгээ мэдлцгээсэн үү? 예, 제가 요새 그 각 교회마다 이렇게 인사하면 좋겠다. 복 인사라고 있습니다. За сүүлийн үед би чуулгануудаар явхаараа ингэж мэдлцгээе. За бух гэдэг мэдчилгээ байгаа. Ингэж мэдлэе гэж хэлж байгаа. 복 인사가 뭐냐면 За бух гэдэг мэдчилгээ яг юу вэ? Ямар утгатай вэ гэхээр 감사합니다. за бэ баярлаа. 죄송합니다. Уучлаарай. 사랑합니다. хайртай шүү 자, гэдэг 앞글자를 мэдчилгээ. 따면은 복이라고 있더라고요. Тэгээ уртлын 3 хэсгийг нь авсан чи бух гэдэг үг үүсч илээ. 자, 우리 앞뒤 옆 사람에게 감사합니다. 또 죄송합니다. 사랑합니다. 이렇게 인사해 볼까요? За урд хойноо байгаа хоёр талдаа байгаа ах хүмүүстэй баярлаа, уучлаарай, хайртай шүү гэд мэдлцгээе. 자, 바이틀라. 자, Баярлаа. 오칠라레. Уучлаарай. 헤르테쇼. хайртай шүү гэд. 자, 갑자기 이렇게 인사하니까 좀 어색할 수도 있는데요. За гинт ингээд мэдсэн чи жоохон эвгүй хөндөө санагдчихэж магадгүй. 자, 제가 그 신앙생활 하면서 제가 듣고 싶고 또 다른 형제 자매들에게 꼭 해야 될 말들을 정리해 보니까 요 세 개 단어더라고요. За яг хувьдаа итгэлийн амьдрал дундаа өөрийнхөө хамгийн сонсож байгаа үгийг бас ахын дүүс нартай хэлхийг хүсэж байгаа үгүүдийг цэгцэлж үзсэн чинь энэ гурав гарч ирсэн. 어떤 이유를 찾아서 감사하다라고 말하는 것보다도 Ямар нэгэн шалтгаан хайж байгаад баярлаа гэж талархлаа илэрхийлэхээс илүү 감사하다라고 말하면 감사한 것들이 생겨나더라고요. зүгээр л баярлаа гэд хэлчих юм бол баярлаж талархах зүйлүүд гарч ирж байгаа юм. 집에서도 Гэртээ ч гэсэн. 또 교회에서도 Мөн чуулган дээрээ ч. 아니, 우리가 직장 생활을 하거나 우리가 어느 곳에 있든지 За бас ажиллаа хийнгээ мөн хаач байсан бай. 감사하다는 말이 꼭 필요할 때가 너무나 많은 것 같아요. За баярлаа гэдэг үг ер нь маш их хэрэгтэй байдаг. Хэлэх хэрэгтэй 오늘 байдаг. 아침에도 우리 사랑하는 가족들에게 감사하다는 말 했습니까? За өнөөдөр өглөө босож ирээд хайртай гэр бүлийнхэндээ баярлаа гэдэг үг хэлсэн болов? 잊어버렸죠. Хэлээгүй мартсан бах те. 네, 아침에 맛있는 식사를 차려준 아내에게도 Өглөө амттай хоол хийж игсэн эхнэртэй. 아침에 교회 학교 가느라고 일찍 일어난 아이들에게도 Өглөө сумын сургуультай явах гээд эрт боссон хүүхдүүдтэй. 그리고 이 말씀을 전해주는 목사님에게도 За энэ үгийг дамжуулж өгж байгаа пасторта. 감사하다는 말 얼마나 좋습니까? Баярлаа гэдэг үг чинь ямар гоё үг лээ. 그렇죠. Тийм үстэй? 네, 우리 그리스도인 항상 감사하라고 하셨으니까 Христэд итгэгч хүмүүсийг үргэлж баяртай бай гэж айлцсан. 이게 누가 옆에서 푹 찌르면 Хин нэгэн хажуунаас ингээд хатгалаа. 야승 이러지 마시고 Тэнгүүд яасан гэлж битээ хэлээрээ. 야가 그러지 마시고 Яа гэж битээ хэлээрээ. 바이틀라 하시면 좋잖아요. Баярлаа гэж хэлчихвэл гоё штэ тийм ээ. 네. 자, 그리고
죄송하다라는 말은 너무나 필요한 말인 것 같아요. 요즘 세상에. За бас уучлаарай гэдэг үг одоо сүүлийн үед өнөөгийн нийгэмд маш хэрэгтэй үг болж байгаа шиг байна. 제가 올란에 올 때마다 느끼는 게 있습니다. За би Улаанбаатар хотод ирэх болгондоо нэг зүйлийг мэдэрдэг. 뭐 차를 운전해서 오니까 За жолоо барьж ирдэг. 딱 그 포스트 지난 순간부터 Пост өнгөрөөл орж ирэнгүүт 사람들이 화가 나 있어요. хүмүүс ер нь нэлийн ууртай байдаг. 모르겠어요. Яагаад ч 시그널 소리만 들어도 сигналынхын чимээг сонсохоор 그 시그널에 욕이 들어있는 것 같기도 하고 яг тэр сигналанд нь хараалын үг орсон байгаа. 그냥 빵빵 소리인데 Өөр сигналаа дарж байгаа юм нэ. 누가 욕하는 것 같이 느껴지기도 하고요. Тэрнээс сонсогдоход нэг хараагаад байгаа юм шиг сонсогд. 네. 근데 우리 차로도 죄송합니다라고 말할 수 있는 거 아시죠? За гэхдээ машинаараа хүртэл уучлаарай гэж хэлж болдгийг мэднэ 네, үстэй. 이렇게 삼각형 표시 있습니다. За нөгөө гурвалжин тэмдэглэгээ байдаг. 어칠라레, 어칠라레. 또 바이들라라고도 표현할 수도 있고요. За бас тэрнгээрээ тийм ээ баярлаа гэж илэрхийлж болдог. 네, 근데 꼭 그런 거 하는 분들이 있잖아요. За яг заавал тэгдэг хүмүүс байдаг. 근데 조금이라도 내가 이렇게 그 사람이 확 끼어들었는데 화가 날 수 있지만 어칠라레 하면 탁 가라앉습니다. За нэг машин гинт урдуур дайраад ороод ирлээ. Тэгэл яг уурлах чийдэл нөгөө аварын гэрлээ асаагаа тийм ээ уучлаарай гингүүд ягаад ч юм тайвширчдаг. 그런 경험 해보신 적 있죠? Яг тэгжээс удаа байгаа үстэй. 네, 조금 귀찮더라도 Жохон төвөгтэй ч гэсэн. 감사합니다. Баярлаа. 죄송합니다. Уучлаарай гэх. 그 말하고 그 표현한다는 게 너무나 크구나라는 생각이 들어요. Тэр үгийг хэлж илэрхийлнэ гэдэг нь маш том утга учиртай хэрэг болох нь. 우리 부부 간에도 За эхнэр нөхрийн харилцаанд донд ч 부모 гэсэн. 자식 간에도 Мөн эцэг их үр хүүхдийн хооронд ч гэсэн. 누군가 먼저 정말 미안하다라고 말을 딱 꺼내는 순간에 Хин нэгэн төрүүлээд уучлаарай гэдэг үгийг хэлэх тэр мөчид 용서 못할 것이 있습니까? уучлж чадхааргүй зүйлүүд байдаг юм. 용서할 수 있어요. Харин ч тийм ээ уучлах 네, боломжтой. 누군가 Уучлах 용기를 내야 되잖아요. Тэгэхээр хин нэг нь зориг гаргах хэрэгтэй бол. 그렇죠? Тийм ээ? 미안합니다. Уучлаарай. 엄마 미안해요. Ээжээ уучлаарай. 여보 미안해. Ханаа уучлаарай. 누군가가 Хин нэг нь 먼저 이야기하잖아요. төрүүлээд энэ үгийг хэллээ. 그러면 정말 거짓말처럼 문제가 해결되는 경우들이 있습니다. Тэгэх юм бол ягаад ч юм асуудал шийдэгдээд ирдэг. 자, 그리고 하나님께서도 우리가 먼저 하나님 죄송합니다라고 먼저 말하기를 하나님 원하시는 것들이 있을 겁니다. За тэгээд бас бурхны тал дээр ч тэр төрүүлээд бурхан минь намайг уучлаарай гэж хэлхийг бурхан хүлээж хүсэж байгаа. 그쵸? Тийм үстэй? 우리 마음에 뭐 딱 걸려 있는 거 있잖아요. Сэтгэлдээ нэг тэгэлж явдаг нэг зүйл байдаг тийм 오늘 ээ. 아침에도 교회 오면서 Өнөөдөр өглөө ч гэсэн нэрээ чуулган дээр 왠지 ирэхдээ 마음이 무겁고 ягаад ч юм нэг л сэтгэл хүнд. 발걸음이 좀 무거울 분들이 혹시 있었을 수 있습니다. Нэг л тийм ээ ирж ядаа, налхаж ядаад ирсэн хүмүүс ч байж магадгүй. 그쵸? Тийм үстэй? 우리 월요일부터 토요일까지 내가 어떻게 살았는지 Нэгдгээс хагас өдөр хүртэл би яаж амьдэрсэн бэлээ? 하나님 아시잖아요. Бурхан мэдж байгаа тийм ээ? 그쵸? Тийм үү? 우리 형제 자매님들하고는 웃으면서 인사하고 아무 문제 없는 것처럼 그런 모습으로 있을지라도 За ахын дүүс нартайгаа тийм ээ? Тэгээ ямар ч амар асуудалгүй зүг зүгээр байгаа юм шиг харагдсан ч 하나님은 Бурхан 아셔요. 배터리 다 됐다. зэн дууссан юм шиг. 그래. 예. 자, 그래서 우리가 딱 먼저 이제 뭐 꼭 교회에 와서 하나님 죄송합니다라고 하기보다는 За тэгэхээр зөвхөн чуулган дээрээ ирээл бурхан минь уучлаарай гэж хэлдэг бас байж болохгүй. 우리가 정말 죄인인 상태에서 우리를 구원해 주셨고 Бидний гимтэн байхад бурхан гим нүглээс маань уучлж өгсөн. 우리의 약함을 하나님 너무 잘 아시잖아요. Бидний сул дорой мөхөс байдлыг бурхан хамгийн сайн мэддэг тийм ээ. 하나님 듣고 싶으신 거라고 생각이 듭니다. Тэгвэл энэ үгийг ч гэсэндээ бурхан сонсхийг хүсэж байгаа гэж бодож 정말 байна. 회개하는 마음으로 Тийм болохоор үнэхээр чин сэтгэлээсээ гимсэн сэтгэлээр 하나님 죄송합니다 그러면 бурхан минь намайг уучлаарай гэх юм бол 하나님 뭐라고 대답하실까요? бурхан юу гэж хариулах юм шиг байна. 그래 너 죄를 알지? Өө тийм ээ чи гим нүглээ одоо л ухаар 그래 уу? 엎드려. Айлс өхөр. 바로 매 맞습니까? Шууд ингээл ташуурдаал явчихоо. 아니에요. Үгүй ээ. 돌이키지 않으니까 매 맞는 거예요. Тийм ээ тухайн хүн эргэхгүй байгаа учраас л бурхан сахилгажуулдаг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자 죄송합니다. Тэгэхээр уучлаарай.
제가 이 말씀을 이제 이렇게 인사하자라고 하니까 За ингээд мэдлцгээе гэд хэлэнгүүт 말씀 끝나고 үг дууссаны дараа 진짜 많은 형제자매들이 저를 찾아와가지고 за олон ахын дүүсэр над дээр ингээд бүр тойрч хурж ирээ. 죄송합니다. Пастор уучлаарай. 아니 제가 뭐 죄송하다는 말 들으라고 이런 말씀 드린 게 아닙니다. Үгүй би энэ уучлаарай гэдэг үгийг сонсох гэж энэ үгийг заасан юм биш шүү гэд хэлдэг. 근데 그 마음에 걸려 있었던 거예요. Ихтэл бас сэтгэлд нь тэглээд явж исэн зүйл байгаа баг. 저도 정말 저 때문에 혹시라도 어떤 마음에 문제가 있거나 좀 그 힘든 분들이 있다면 정말 죄송하다고 제가 머리를 숙여서 사과를 이제 했습니다. За би ч гэсэндээ үнэхээр надаас болоо сэтгэлд нь ямар нэгэн асуудал үүссэн хүн байгаа бол гээд уучлалт хүсээ чин сэтгэлээсээ тэр үгийг 우리 хэлсэн. 형제 자매님들끼리 서로 다투거나 뭐 이렇게 서로 뭐 어려움이 있을 수도 За 있지만 мөн бас ахын дүүс нарын дунд тийм ээ хоорондоо харилцаа таагүй тийм хүмүүс байж магадгүй. 혹시라도 목사님이나 우리 사모님한테 상처 받은 일들이 있으면 정말 죄송하다고 За бас пастраасаа эсвэл самунимаасаа авсан тийм ээ шарах онцгой сэтгэл байгаа бол уучлаарай гэж хэлсэн. 이렇게 안경 벗고 촥 눈물 닦으면서 Тэгэл нүдний шилээ аваад нулимсаа харчаал гэсэн. 말씀드렸거든요. Тэгэж үгийн цагаар тэгэж хэлсэн. 연기한 게 아니라 진심으로. Гэтэ зүгээр жүжиг биш яг чин сэтгэлээсээ хэлсэн. 근데 정말 많은 분들에게 혹시 내가 실수한 거 있지 않을까. Тэгээ үнэхээр олон хүмүүс би бас алдаа гаргасан байх уу гэж 정말 돌아보니까 эргээд харсан. 저는 그럴 의도가 없었는데 Тэгээ би өөрөө тгий гэж зориогүй байсан. 정말 내 표정이나 어떤 말이나 작은 행동에서라도 상처받은 분들이 있을 수 있겠다. Гэтэл миний нүүрний хувирал амнаас гарч байгаа жижигхэн үг үйлдэлээс хин нэгийг шархаж болох юм байна гэж бодсон. 우리가 이러면 안 되잖아요. Бид нэр ингэж болохгүй тийм ээ. 나 원래 이런 사람이니까 Би угаасаа ийм хүн. 너가 이해해야 돼. Чи ойлгох ёстой. 알겠어? Ойлгосноо? 그럼 안 되잖아요. Ингэж болохгүй тийм ээ. 뭐 우리가 구원 받았더라도 우리의 성품이나 우리의 죄성이 남아 있는 건 사실이지만 За бид нэр аврагдсан ч гэсэндээ гмийн тийм ээ гимт байдал төрлөх чанар маань бол үлдчихсэн байгаа. 언제까지 변함없이 그런 모습으로 살아갈 수는 없잖아요. Тэгвэл тийм ээ үргэлж ямар ч өөрчлөлтгүйгээр тэр л дүр төрхөөрөө байгаад иж болохгүй шүү дээ. 작년보다는 더 나은 사람이 되기를 원하고 Өнгөрсөн жилээсээ илүү дээр хүн болохыг хүсэх хэрэгтэй. 지난달보다는 좀 더 나은 사람이 되어야 되지 않겠습니까? Өнгөрсөн сараасаа илүү дээр хүн болох хэрэгтэй шүү дээ. 어제보다는 Өчигдрөөс 더 나은 사람이 되기를 원한다면 илүү дээр хүн болохыг хүсэж зорж ивэл 미안하다고 하십시오. уучлаарай гэж хэлж байгаарай. 남자분도 그런 경우도 있어요. За эрэгтэйчүүдийн үед ийм тохиолдол байдаг. 아내가 화났어. Эхнэр нь ууралсан 아내가 байлаа. 그래요. Эхнэр нь тэгдэг. 내가 왜 화나는지 몰라? Намайг яагаад ууралсныг мэдэхгүй байна уу? 남편들은 Нөхрөөд 아무 생각해도 모르겠는 거야. яаж ч бац өрөөсөө ойлгомжгүй байгаа. 몰라요. Мэддэггүй. 아들들도 그렇잖아요. За эрэгтэй хүүхдүүд хүртэл тийм байдаг. 엄마가 왜 지금 짜증나는지 몰라 아들들은. Ээж нь яг яагаад тийм ээ ууртай, зохолтой байгааг ойлгодоггүй. 그쵸 모르겠죠. Тийм ээ мэддэггүй бах тийм. 그냥 무조건 미안하다고 해요 그냥. Зүгээр л уучлаарай гэд хэлчих хэрэгтэй. 이제 뭐 솔직히 어떤 문제가 있는지를 이렇게 얘기해주지 않으면 서로 모릅니다 사람은. Тэгэхээр nee нөгөө яг ямар асуудал байгааг илэрхийлж хэлж ярихгүй бол нөгөө хүн маань ойлгохгүй шүү дээ. 내가 이런 일이 있다 이런 어려움이 있다라고 자기 스스로가 그 마음을 정리하기 전까지는 그 화가 풀리지 않더라고요. За ийм юм боллоо, ийм явдал боллоо гэж өөрөө сэтгэлдээ зэгслээд хэлэхгүй бол тэр асуудал тэр уур тайлагдахгүй. 우리 교회 안에도 그런 일 많아요. Гэтэл чуулган дотор бас яг тийм явдлууд олон болно. 자기는 아무렇지도 않은데 Өөрт нь бол юу ч болоогүй. 그 다른 형제 자매님들이 문제가 되잖아요. Гэтэл бусад ахын дүүсээр асуудал болж харагддаг. 그리고 몰라. 딕스에 지나가 버립니다. Тийм ээ зүгээр л өнгөрүүлчихдэг. 그러면 이제 그게 쌓여 있는 거예요 서로 간에. За гэтэл тийм ээ хоорондоо үүсэн тэр таагүй байдал хуримтлагадаад ирдэг. 뭐 세상 사람들 그렇잖아요. 뭐가 쌓여 있고 문제 있으면 야 우리 술 한잔 해 이러잖아요. За ертөнцийн хүмүүс бол тэгдэг тийм ээ. Ямар нэгэн асуудал байх юм бол аливаа явж нэг хондоо гууй гэж шууд 그죠? дууддаг. 야 풀어 라라라. Аливаа надад юм байгаа бол тайл алив. 우리가 그럴 수 있어요. Гэтэ бид нэр тэгж болох болов? 뭐 피어 앞에 놔두고 Урталтаа нэг бие тавьчаад 그럴 순 없잖아요 우리 бид нэр 그리스도인들이. Христэд итгэх шүүний үед бол тийм зүйл байх боломжгүй. 뭐 그렇다고 뭐 간증을 통해서 뭐 그런 뭐 내 속에 있는 얘기하기도 어려울 때도 있고요. Дэлхийг одоо гэрчлэлээрээ тийм ээ тэр одоо жоохон гомдолтой байгаа зүйлээ ярих шаарахгүй. 우리 지난 여름에 저희 이제 셀링게 우리 차강노르 형제 자매님들하고 그 유로 강에 가서 야간에 이렇게 야외 교제를 했었는데 За энэ зуны сүүлээр одоо цагаанаар
жуулганы итгэж ахнуусныгаа хамтдаа ерөө жуулган дээр очиж 해리 нөхөрлөл хийсэн. 이제 저녁에 해가 이렇게 저물면서 모닥불 피워놓고 우리 한 사람 서로 이렇게 교제할 수 있는 시간을 줬습니다. За нар жаргасны дараа дүүдэг гал асаагаад яг хоёр-хоёроор тийм ээ урд урдаасаа хараад тийм ээ ярилцахаар тэгж нөхөрлөл зохион 그래서 байгуулсан. 제가 이렇게 부탁했어요. За тэр үед би ингэж хэлсэн. 한 사람만 말하십시오. За нэг хүн нь л яриарай. 듣는 사람은 Сонсож байгаа хүн нь 그렇구나. тийм үү. 그렇구나. Тэгсэн үү. 이 말만 하라 했어요. Зөвхөн ингэж л хариулна шүү гэж хэлсэн. 야, 근데 처음에 좀 어색해 하더니 Эхэндээ хүмүүс жоохон хөндий санагдаа эвгүй 나중에 그 байцгаасан. 모닥불보다 더 뜨겁게 교제하더라고요. Гэсэн чинь дараа нь тийм ээ нөгөө түүдэг галнаасаа ч илүү халуунаар нөхөрлөөл явсан. 누군가 정말 들어줄 사람이 필요했던 것 같아요. Тэгэхээр хин нэгэн өөрийнх нь яриаг сонсож өгөх тийм хэрэгтэй 네, шаардлага 이야기를. байсан. Өөрийнх нь тухайн яриаг. 자세히 들어주고 Тийм ээ сайн анхаар сонсож өгнө. 그 내 마음을 알아주면 좋겠다. Тийм ээ сэтгэлийг нь ойлгож өгөх. 자, 그 중에 가장 큰 것이 정말 그 사람의 마음을 이해할 수 있는 가장 큰 첫 번째 방법은 정말 이런 용서를 구하는 그런 마음이라고 생각이 За 듭니다. тэр дундаас би биенийхээ сэтгэлийг хамгийн сайн ойлгож болох арга бол тийм ээ нэгнээсээ уучлал хүсэх. 그리고 마지막이 뭐였죠? За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь юу байлаа? 사랑합니다. Хайртай шүү. 사랑합니다. Хайртай шүү. 자, 그 말 참 하기 힘들고 듣고 싶은 얘기이기도 합니다. За энэ үг бол хэлэхэд хэцүүж хин хүний сонсохыг хүсдэг үг. 그쵸? Тийм үстэй. 네, 우리 그냥 입으로 옛날에 이런 인형이 있었습니다. За өмнө нь болохоор ийм чихмэл тоглоом байдаг 이렇게 байсан. 인형 배를 꾹 누르면 Чихмэлийнхаа гидсэн дээр нь дарах юм бол I love you. I love you. I love you. 옛날에 한참 그런 인형이 유행했던 때가 있어요. Дээр үед нэг хэсэг мод болж исэн тийм чихмэл тоглоом бий. 뭐 이 정도 영어는 다 이해하시죠? Ийм хэмжээний англи хэл бол ойлгож штэ тийм ээ. 네. 그 배터리가 닳도록 눌러본 기억이 납니다. За батарей зайн дуусах хүртэл дарж исэн нэг тийм дурсамж байдаг. 네, 듣고 싶은 말을 하잖아요. Миний сонсохыг хүсдэг үгийг чихмэл хэлж байгаа болохоор. 네, 근데 기계에 녹음된 그냥 소리일지라도 Тэгвэл зүгээр л төхөөрөмжөнд тийм ээ хадгалж оргисон дуу чимээ боловч 우리 모든 사람을 정말 그 사랑을 받기 위해서 우리가 이 세상에 태어났고 존재하고 있다라고 생각이 за 듭니다. бүх хүмүүс үнэхээр тийм ээ хайрыг авахыг хүсэж энэ хорвоо дээр оршин байгаа гэж бодож 뭐 байна. 우리 노래도 많이 부르잖아요. За дуунд ч ихсэндээ их байдаг. 다벌 해리가 인투더 두승 빌데 노래도 있듯이 За ийм матан дууч байдаг. 예, 정말 사랑받기 위해 태어났다. Үнэхээр бид үүд хайрыг авахын тулд төрсөн. 우리 먼저는 그 하나님의 그 영원한 사랑, 변함없는 사랑을 받기 위해서 우리가 이 세상에 존재하고요. Юун түрүүнд бурхны хайрыг, бурхны хувиршгүй хайрыг авахын тулд энэ хорвоо дээр 우리 мэдлсэн. 부모를 통해서 가족들을 통해서 그 하나님의 사랑이 달이 햇빛을 비춰서 반사하듯이 우리가 똑같이 그 사랑을 받게 됩니다. За тэгэхээр энэ хайрыг эцэг эхээсээ, гэр бүлээсээ, тийм ээ сар нарны гэрлийг аваад тусгадаг шиг яг адилхан аргаар бид нэр гэр бүлээсээ тэр хайрыг авч ирсэн. 우리가 스스로 이렇게 빚을 내고 스스로 사랑할 수 있는 존재는 아닌데 Бид өвөд өөрөөсөө гэрэлдэж, өөрөөсөө хайрлах боломжгүй хүмүүс байна. 그 사랑을 받은 사람들이 Харин хайрлуулсан хүмүүс. 그 사랑이 충만한 사람들이 Үнээр хайрлуулаад тэр хайраар дүүрэн байгаа хүмүүс 그 사랑을 나누고 흘려보낼 수 있다라고 생각이 듭니다. бусдтай хайрыг хуваалцаж, хайрыг хүргэж чаддаг хүмүүс болдог. 정말 그 하나님의 사랑은 변함없는 사랑이다라고 말하고 있습니다. Тэгэхээр бурхны хайрыг үнээр хувиршгүй хайр гэж хэлсэн байна. 우리 사람이 하나님을 버릴지라도 Хүн өөрөө бурхныг хайж болдог. 하나님은 절대 우리를 버리지 않는다 말씀하셨습니다. Харин бурхан хизээж биднийг орхихгүй, хаяхгүй гэж амласан 혹시 байна. 그 어머니가 그 품에 있는 자식을 잠깐 잃을지라도 За ээж хүн тийм ээ хүүхдээ түр алдаж болох юм. 나 여호와는 너희를 절대 잊지 않는다라고 하셨습니다. За ихтэй эзэн бурхан өөргөө хизээж орхихгүй гэж амласан. 그 눈동자 같이 우리를 지키신다 하셨고요. За нүдний цэцгийн мэт биднийг хамгаална гэсэн. 우리 머리카락 숱까지 하나님 세신다. Толгой дох үсийг маань хүртэл бүгдийг тоолдог гэсэн. 자, 뭐 하나님 시간이 많아서 우리 머리카락을 세실까요? Бурханд одоо тийм ээ цаг их байгаа болохоор л толгойтой үсийг маань тоолоод үйж идэм 우리 болов. 아침마다 이렇게 머리 감을 때 머리카락 빠지는 거 보면서 가슴 아픈 분들이 있을 겁니다. За өглөөдөө үсээ угаахад тийм ээ үснийг унжаагаа хараад сэтгэл үүддэг хүмүүс байдаг баг. 그렇죠. 너무 스트레스 받아가지고. Хитрхийг стресснээс болоод 네. 자, 근데 하나님은 정말 우리의 정말 모든 것을 다 아시고 기억하시고
하나도 이렇게 놓치지 않으신다라는 그런 표현이라고 생각이 듭니다. Тэгэхээр түүгээр бурхан бидний бүх зүйлийг мэддэг, анхаардаг, юуг ч орхигдуулдаггүй гэдгийг тэр үгээр илэрхийлж хэлж байгаа 우리가 байна. 구원 받을 때 깨닫는 것은 Бид нэр аврагдахдаа ухаардаг. 구원 받기 전에도 하나님 사랑 안에 우리가 있었다. Юуг ухаардаг вэ гэхээр аврагдахаас өмнө хүртэл бурханы хайрын дотор байсныг. 하나님은 어리석은 자를 보존하신다. 그리고 그가 낫게 될 때 구원하신다라는 말씀이 시편에 있는데요. За дуулал номон дээрээс харах юм бол бурхан мунхаг нэгнийг эсэргүүцдэг, түүнийг дорд болоход хүлээж авдаг гэж айлцсан. 우리가 구원 받기 전에 너무 어리석은 자였습니다. Бид нэр аврагдахаас өмнө үнэхээр мунхаг хүмүүс байсан. 그리고 정말 많은 인생의 어려움과 고통 가운데서 Тэгээд амьдралын олон зовлон зүдүүр дунд байсан. 마지막에 그 하나님을 찾을 수 있는 기회를 주셨고 За тэгээд эцэст нь бурхныг хайх боломжийг бидэнд өгсөн байна. 우리 구원 받을 때 뭐 좋은 상황, 좋은 환경, 행복할 때 구원 받은 분 있습니까? За аврагдах үедээ үнэхээр аз жаргалтай, тийм ээ үнэхээр сайхан нөхцөл байдал тунд байх үедээ аврагдсан хүн байдаг уу? 있어요? Тийм хүн байгаа юу? 아니에요. Байдаггүй. 정말 그 인생의 밑바닥에서 Харин амьдралынхаа бүр тийм ээ шалдаа буучсан үедээ. 정말 그 눈물 골짜기를 지날 때 Тэгэхээр нулимсны хүндийг туулаад явж байх үедээ. 그 아버지를 떠났던 그 둘째 아들이 그 돼지들 사이에서 그 돼지들 먹는 그 열매도 먹을 것 없을 때 За эцгээ орхиод явдаг хөө гахаан дунд суугаад гахаан иддэг буурцгийг идхийг хүсэж сууж исэн тэр 그때 үе. 깨달았잖아요. За тэр үед ухаардаг тийм 내가 ээ. 하늘과 아버지에게 죄를 지었다. Би тэнгэр болон эцгийнхаа өмнө гин буруу үйлдэжээ. 이제는 아버지의 아들이라고 일컬음 받을 수 없고 Одоо би эцгийнхаа хүү гэж нэрлэгдэхин зохисгүй. 나는 이제 종의 하나로 Харин намайг өөрийнхөө зарц нарынхаа нэг 아버지가 болгооч. 받아주시면 나는 아버지께로 돌아가서 Намайг тэгэж хүлээж авах юм бол би эцэгтэй буцаж очиё. 아버지께 정말 용서를 구해야겠다. Эцгээсээ очиж уушлал хүснэ гэх. 막 그 돈 많고 펑펑 쓰고 막 그럴 때 그 아버지가 생각이 났습니까? За их мөнгөтэй хаамаагүй тийм ээ зарлагдаж үрж байх үедээ эцгийгээ сансан билүү? 네, 아무것도 없을 때 그 Үгүй ээ, харин юу чгүй болсон үедээ. 아버지가 생각이 났잖아요. Тэр үедээ л эцгээ санах болсон. 자, 우리 인생도 마찬가지인 것 같아요. Гэтэл бидний амьдрал ч гэсэндээ түүнтэй адилхан байдаг. 가장 어려운 시기에 Хамгийн хүнд хэцүү үедээ. 하나님 우리를 부르고 계시는구나. Тэр үед бурхан биднийг дууддаг аа. 근데 그 아들이 아버지께로 돌아갔을 때 얼마나 놀랐을까요? За тэр хүү эцэг рүүгээ эргэж очсон. 그 아버지는 За 아ав нь 멀리서 тэр холоос 아들이 왔나? энэ хүү маань ирж байна уу гэв. 아들아 하고 먼저 아버지가 아들을 발견하고 Миний хүүгээд төрүүлж аав нь хараад 그 아들에게 달려가서 хүүрүүгээ чиглээ гүүгээд явдаг. 그 목을 안고 Тэгээд тэрвэрдэг. 네. 아버지는 이미 용서했고 Аав нь сэтгэлдээ аль хэдийн хүүгээ уучлчихсан 그 ба. 아들이 집을 나가기 전에도 Хүү нь гэрээ орхиод явахаас ч өмнө 나간 후에도 явсны дараач 돌아오는 그 날까지 эргэж ирэх тэр өдөр хүртэл 그 아들을 향한 그 변함없는 사랑을 가지고 хүүгээ хайрлах хувиршгүй хайраар 그 아들을 기다리고 있었습니다. хүүгээ хүлээгээд байж исэн. 그 아들의 큰 죄는 뭐예요? Тэгвэл тэр хүүгийн хамгийн том гин буруу юу вэ? 돌아오지 않은 죄. Эргэж ирэхгүй байсан нь. 그쵸? Тийм үстэй? 네. 그 아버지 앞에 정말 자기의 죄가 큰 것만 생각하고 Эцгийнхаа өмнө хийсэн гин нүглээл томоор батсан. 아버지의 마음을 헤아리지 못한 죄. Аавынхаа сэтгэлийг ойлгоогүй гин ба. 아버지를 기다리게 한 죄. Аавыгаа хүлээлгэж зовоосон гин. 진짜 아버지 편에서 볼 때는 Эцгийнхэн зүгээс бодъё. 어제도 Өчигдөр, 오늘도 өнөөдөр, 만약에 내일 안 왔더라면 за маргааш ирээгүй байвал 내일도 маргааш хүртэл 아버지는 계속해서 기다리고 있었겠죠. аав нь бол үргэлжлүүлэн хүлээсээр байх байсан. 그 하나님의 그 마음, 그 하나님의 사랑을 깨달은 우리들은 Тэгэхээр бурхны сэтгэлийг, бурхны хайрыг ухаарсан би. 정말 여기 이 디모데전서 1장 5절의 말씀처럼 1-р Тимот 1-ийн 5-дээр гарсан шиг 정말 하나님 앞에 이런 변함없는 정말 그 믿음의 그 사랑을 하나님 우리에게 요구하고 계신다. бурхан биднээс хувиршгүй итгэлийн хайрыг хүсэж байж байгаа. 자, 이 변함없는 사랑을 우리가 꼭 알아야 된다라고 생각이 듭니다. Тэгэхээр эхлээд хувиршгүй энэ хайрын тухай бид нар өөрсдөө заавал сайн мэдэж байх хэрэгтэй. 자, 우리 에베소서 말씀도 한 군데 봅시다. Эфес номоос харцгаая. 자, 에베소서 6장 Эфес 6-р бүлэг, 24절 말씀. Эфес 6-гийн 24. 예, 우리 성경 있는 분들 성경 꼭 찾으시고요. За Библиэтэй хүмүүс маань Библиэсээ олж хараарай.
우리 같이 한번 읽도록 За 하겠습니다. бүгдээрээ хамтдаа уншия. Бидний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хайраар хайрлагч бүгдэд нэгүслэн орших болтугай. 자, 여기도 또 같은 표현이 있죠. 변함없이 사랑하는 자들. За энд бас яг адилхан үг гарсан байна тийм ээ. Хувиршгүй хайраар хайрлагч. 우리 아까 읽었던 그 디모데 전서 1장 5절은 한국어 성경으로는 거짓 없는이라는 표현으로도 돼 있습니다. За бид бүгдийн түрүүн хэлсэн 1-р Тимот 1-ийн 5-р ишлэлдэр гарсан үг хувиршгүй хайр гэдэг үг Солонгос Библиэлд одоо худал хуурмаггүй хайр гэж гарч байгаа. 변함없다는 것은 처음과 또 시작과 끝이 같다라는 의미이기도 하고요. За хувиршгүй гэдэг утга бол тийм ээ эхлэл болон дундах мөн төгсгөл нь хүртэл яг адилхан нэг янзаар байх ёстой гэдгийг хэлж 그 마음이나 행동이 똑같은 그런 상태를 변함없다라고 말할 수 있습니다. тийм ээ сэтгэл нь үйлдэл нь яг нэг янзаараа байхыг хувиршгүй гэж хэлж байна. 자, 이 성경에서도 예수님이 이 세상에 있는 동안에 За Библиэл дээрээс харах юм бол Есүс эзэн ч гэсэндээ энэ ертөнцид байх үедээ 자기의 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다라는 표현이 또 요한복음 13장에도 있습니다. өөрийнхнийгөө хайрлаж байсан, эцэг хүртэл хайрлсан гэж гарсан. Иохан 13 дугаар бүлэгдээ. 자, 이제 예수님께서 이 세상을 떠나서 아버지께로 돌아가실 때가 다 됐는데 За Есүс тийм ээ энэ ертөнцийг орхиод эцэгтэй очих цаг нь ойртож ирсэн. 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하셨다. ертөнцид дэлхийд байсан өөрийнхнийгөө хайрлаж байсан. 얼만큼이요? Хэр хэмжээнд хайрласан бэ? 끝까지. Эцэг хүртэл гэсэн байна. 자, 여기도 변함없이 사랑하셨다라고 읽어도 똑같다라고 생각이 듭니다. За энэ үгийг бас хувиршгүйгээр хайрлсан гэж уншсан ч адилхан байна. 자, 이제 우리 사람에게는 시작도 있고 끝도 있잖아요. За хүний амьдралд хүний хувьд эхлэл байгаа мөн төгсгөл гэж байгаа. 우리에게는 시간이라는 그 속에 우리 살고 있기 때문에 За хүмүүс бид бүгд бол цаг хугацаа гэдэг орон зай дотор амьдарч байна. 그래서 그 영원이란 개념은 우리 사람들에게 조금 생소하고 자, 이해 안 될 수 있다라고 말씀드릴 수 За 있습니다. тэгэхээр мөнх гэдэг цаг хугацааны тухай ярил шинэлэг бас ойлгомжгүй санагдана. 자, 우리 이렇게 결혼식 할 때 주례 선생님이, 주례 목사님이 우리 젊은 부부 앞에 두고 이렇게 물어봅니다. За хурмын яслал болох юм бол дажуулааны адилж байгаа пастор нь хоёр хосоо урдаа зогсоогоод ингэж асуудаг. 우리 두 사람이 어려울 때나 힘들 때나 기쁠 때나 변함없이 서로 사랑하겠습니까? За зовлонтойч, баяртайч, жаргалтайч, хэцүү үедээч би бинийгээ хайрлах уу гэл. 거기다가 꼭 이렇게 덧붙여서 За тэрэн дээрээ нэг юм нэмдэг. 우리 검은 머리가 파뿌리가 될 때까지 사랑하겠습니까? За 이렇게 энэ 하네요. хар үсэн тийм ээ ногоон сэгний үндэс шиг болтол хайрлах уу гэдэг. 몽골분들 이해할지 모르겠습니다. За монгол хүмүүс энийг сайн ойлгох үгүй мэдэхгүй байна. 우리 성근 이거 뿌리 보면 하얗잖아요. Ногоон сэгний үнцийг харах юм бол цаав цагаан байдаг тийм ээ. 맞죠? Тийм үстэй. 네, 이게 이제 머리카락이 파뿌리가 될 때까지라는 그런 표현이 한국에는 있는데요. Тэгэхээр солонгос тийм ээ одоо ногоон сэгний үндэс шиг болтол гэж хэлдэг. Үс нь бууралтахыг хэлж байна. 얼만큼, Тэгэхээр хэр хэмжээнд 언제까지 хизээ хүртэл хайрлах гэсэн 서로 үг байна. 사랑하겠냐. Хизээ хүртэл би бинийг хайрлах вэ гэж асуудаг байна. 지금 이 젊을 때부터 나이 많아 늙을 때까지 Тэгэхээр залуугаасаа нас өндөр болоод тийм ээ нас хөгшрөх хүртлээ. 변함없이 서로 사랑하겠냐. Тийм ээ хувиршгүйгээр би бинийг хайрлах уу? 그러면 신랑 신부가 뭐라고 대답해요? За тэгвэл сүйд залуу сүйд бүсгүй юу гэж хариулдаг вэ? 자 하겠죠. За тийм ээ гэж хэлдэг тийм ээ. 이제 신랑이 웃고 그러면 어떻게 해요? Сүйд залуу нь үгүй ээ гэчүүл яах вэ? 아 변할 수도 있는 거 아니에요? Чи дундаас нь бас хувирчих яах юм бэ гэл. 그 바로 이제 그 서로 안 되겠죠. Тэгэх юм бол тэр дороо барыг салаад явах байх тийм ээ. 제가 이제 결혼하기 딱 앞둔 그 이제 신랑이나 신부에게 이런 얘기합니다. За яг хурмын ясалтанд өгөж байгаа сүйд залуу сүйд бүсгүй нарт би заавал хэлдэг. 결혼식 날 그 당일 날에도 За хурмын ясалынхаа өдөр хүртэл 야 늦지 않았어. тэр болтол оройтойгүй байгаа шүү. 도망가. Зогтож болно гэдэг. 자, 목사가 할 말은 아닐 수도 За 있지만 энэ бол бас нэг пастрын хэлэг үг биш юм шиг санагдаж магадгүй. 아니 진짜 확실한지 아닌지 확실한 마음이 있는지 없는지 Гэхдээ үнэхээр яг тийм сэтгэл нь яг баттай байгаа юу үгүй юу гэдгийг 자신 없으면 하지 말라는 거예요. мэдгүй итгэл байхгүй байгаа бол зүгээр хэрэггүй гэж байгаа үг юм. 그쵸? Тийм эсэ? 뭐 한 결혼하고 한 3년 살다가 서로 질리고 실증나고 미워져서 이혼하면 어떻게 합니까? За 3 хурмаа игээд 3 жил боллоо. Гэтэл тэр үеэс ахуулаад дургуун хүрээл тийм ээ сэтгэл нь хүрөөл амьдрах дургуй болоод ирвэл яах юм? 그쵸? Тийм эсэ?
세상은 그런 일이 많잖아요. За ертөнцид бол ийм хэрэг явдал олон байдаг. 그렇죠. Тийм үстэй. 어떤 한 형제님이 30이 이제 딱 되는 해에 저를 찾아왔습니다. За нэг аврагцсан ах маань 30 бол 30-наас үрдэг жил дээрээ одоо над дээр зорж ирсэн. 아, 목사님 이제 결혼해야 될 것 같은데요. Пастора би одоо хурмаа хийх хэрэгтэй юм шиг байна. 그러면서 그 형제가 이런 얘기 За 하더라고요. тэгснээр тэр ах ингэж хэлсэн. 제 친구들은 벌써 3번이나 결혼했어요. За манай найзуудаас одоо бараг 2 3 дахь гэрэлж байгаа хүн байгаа. 그 자기는 한 번도 못했대. Гэтэл өөрөө болохоор нэг ч гэрлээгүй явж байна гэдэг. 그러니까 20살 때 결혼해가지고 Найзууд нь болохоор 20-тойдоо хурмаа хийх. 3년마다 바꾼 거야 아내를. Бараг 3 жил тутамдаа соличихсан байгаа юм ихнэрээ. 자기는 아직 한 번도 못했다는 거야. Тэгэл өөрөө болохоор би одоо нэг ч хурмаа хийгээгүй байгаа 그래서 хэрэгтэй. 다시 물어봤어요. Тэгэхээр би зөрүүлээд асуусан. 형제님도 그렇게 할래요? 몇 번씩 바꿀래요? Тэгвэл ахтаа тэгж хиймээр байгаа юм уу? Хэд хэд солимоор байгаа юм уу? 아, 그건 아닌데요. Үгүй тийм шээ. 그러니까 이제 세상 사람들 보니까 ертөнцийн хүмүүсийг харахад 자기는 지금 너무 늦었다는 거야. тэр ах өөрийгөө хоцроод байна гэж батсан байна. 아직 2번, 3번 못했는데. 2 3 ч тийм болоогүй байна гэж. 아니 근데 결혼식 한번 해보신 분들을 경험해 보셨잖아요. За гэтээ хурмаа хийж байсан хүмүүс бол мэдж 야, байгаа. 이 힘든 걸 2번이나 한 사람이 있어? Энэ хэцүү юмыг бараг 2 удаа хийдэг хүн байх уу гэж. 이걸 3번이나 했어? 3 удаа гэрлэх хүн байх уу гэж. 아, 한 번 하는 것도 힘든 일이잖아요. Ганц удаагийн хүртэл хэцүү байхад. 자, 아무튼 그 평생에 한 번 너무나 중요한 선택이고 결정인데, Тэгэхээр амьдрал маань тохиолдог хамгийн чухал сонголтын үе. 예, 뭐 한 결혼하고 60년, 70년 뭐 이렇게 그 결혼 생활을 유지하는 분들도 있습니다. За бас хурмаа хийгээд 60 70 жилийн турш хамтдаа бие биентэйгээ хамт амьдардаг хүмүүс 자, байгаа. 근데 그렇게 오랜 시간 동안 그 서로 가정을 지키고 정말 서로 이렇게 관계가 깨어지지 않고 그렇게 살려면 어떻게 해야 될까요? За тэгвэл тэр урт удаан хугацаанд тийм ээ харилцаагаа хамгаал, сэтгэлээ хамгаал амьдрахын тулд юу хамгийн чухал байх вэ? 처음 만났을 때나 За анх уулзах үед 지금이나 мөн одоо цагт 앞으로도 мөн цаашид хүртэл 정말 변함없을 거다. тийм ээ сэтгэл нь хувиршгүй байх. 그런 믿음이 서로에게 있어야 될 거 아닙니까? Хувирахгүй байна гэсэн бие биендээ итгэх итгэлцэл хэрэгтэй. 그렇죠? Тэгнэстэй. 아, 믿지 못하는데 어떻게 같이 살겠어요? Итгэж чадахгүй байгаа хүнтэйгээ яаж хамт амьдарч болох вэ? 매일 남편이 이제 퇴근하고 돌아오면 막 냄새 맡고 За өдөр болгон нөхөр нь димээ ингээл ажиллаад хараад ирэнгүүт ингээд үнэртэж 다른 여자 냄새 나나? өөр эмэгтэй үнэр гарах нь уу гэх. 그래봐요. 그러면 남편이 집에 들어가고 싶겠어요? Ингэж амьдардаг байлаа. Тэгвэл тэр нөхөр гэртээ харахыг хүсэх үү? 핸드폰 내놔, 핸드폰 Аль 내놔. уцаа аваад тэр. 이거 왜 비밀번호 걸려있어? 이거 빨리 풀어, 빨리 풀어. Ягаад нууц кодтай вэ? Аль хурдан тайлаатах гээл. 서로 못 믿으면 어떻게 같이 살겠습니까? Ингээд нэгэндээ итгэхгүй байх юм бол яаж хамт амьдарч чадах вэ? 자, 우리 부부간에 서로 비밀번호 알아요? 핸드폰 비밀번호? За, эхнэр нөхрүүд бие биенийхээ утасны нууц кодыг мэдэх үү? 몰라요. Мэдхгүй юу? 큰일 나요, 그거 알면. Нээчих юм бол бүр балархаар байгаа юу? 네, 아마 큰일 나는 분들이 혹시 있으면 안 되겠습니다. 우리 자. 그리스도인들에게는. Том асуудал үүсгээр байж иж болохгүй шүү. Христэд итгэж 네. хүмүүсийн үед болохгүй. 이제 우리 지난주에 우리 젊은 가정 모임을 저희가 이제 하면서 Өнгөрсөн 7 хоногт залуу гэр бүлийн нөхөрлөл басан. 저희 이제 셀링기에 한 10가정 정도 있어요. 우리 젊은 자. 부부들이. Сэлэнг чуулганд маань 10 орчим залуу гэр бүл байдаг. 자, 그래서 부탁했습니다. За тэгэл та хүссэн маа. 우리 부부간에 비밀이 있으면 안 된다. За эхнэр нөхрийн хооронд нууц код мэддэггүй байж болохгүй 아니, гэж. 그러니까 비밀 번호뿐만 아니라 아, 서로 너무- 간에 비밀이 있으면 안 된다. Нууц кодоор зогсохгүй, нууц байж болохгүй гэж хэлсэн. 왜요? Яагаад вэ? 아, 그래도 서로 사생활이 있는데 Гэхдээ л бас тийм ээ хувийн орон зай, хувийн амьдрал гэж байх юм шүү. 숨기고 싶은 것이 Бас нэг 있는데 нуух юм байна штэ. 돼요, 안 돼요? Ийм байж болохгүй юу? 네. 서로 따로 그 은행 단스 따로따로 갖고 있으면 돼요, 안 돼요? Тус тусдаа банкныхан данс нь өөр байж, тусдаа байж болохгүй юу? 아, 돼요, 안 돼요? Болохгүй юу? 없고이. Болохгүй. 아, 안 되죠. Болохгүй. 근데 대부분은 그런 것 같아요. 네 돈, 네 돈, 내 돈, 내 돈. За гэхдээ ихэнх нь ийм байдаг юм шиг байгаа. Миний мөнгө бол миний мөнгө, чинийх бол чинийх. 그런 경우들이 많잖아요. За тийм тохиолдлууд бас олон 그렇죠? байдаг. 뭐 언제든지 너랑 나랑 뭐 남남 될 수 있는데. За хизээд тийм ээ одоо салчиж мэднэ гэж. 왜 돈은 서로 섞냐? Ягаад тийм ээ мөнгөө хооронд нь холих юм гээл. 그럼 서로 믿겠습니까? Ийм байдалтай бол бие биендээ итгэж чадах болов? 안 되겠죠, 그렇죠? Итгэж чадхааргүй тийм ээ. 자, 결혼하면 서로 함께. Хурмаа их юм бол нэгтгэх нь байж тээ. 그래요. 대부분 보면 이렇게 뭐 아내들도 일을 하고 남편들도 일을 하고 그러면
그냥 서로 잘 간섭 안 하고 뭐 가정에 필요한 일 있으면 서로 도와서 하면 되지라고 생각할 수도 있지만 За ихэнх тохиолдолд эхнэр нь ажил хийгээд нөхөр нь ажил хийгээд за гэрт хэрэгтэй юм байх юм бол хоорондоо ярьж байгаа шийдчихэд болно гэж боддог. 그건 성경적이지 않다라고 말씀드리고 싶습니다. За гэхдээ тэр нь бас Библийн дагуу биш юм аа. 우리 결혼하면 남자와 여자가 한 몸이 된다 그랬잖아요. За хурмаа хийх юм бол эрэгтэй эмэгтэй хүн нэг бие болдгоо гэдэг. 그쵸? Тийм үстэй? 그 하나 같이 마음을 모으고 같이 움직일 수 있다면 Тэгэхээр нэг болсон шигээ сэтгэлээ нэгтгээд хамтдаа тийм ээ нэг байж хөдөлдөг байх 문제가 хэрэгтэй. 없을 텐데 Тэгэх юм бол асуудалгүй байна. 몸은 하나지만 마음이 서로 나눠지면요. Гэтэл бие нь нэг болсон болов сэтгэл нь хоорондоо хуваагдчихсан тусгаар байвал. 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс ингэж альсан. 그 재물이 있는 곳에 너 마음이 있다. Эд хөрөнгө чинь хаана байна? Зүр сэтгэл чинь тэнд байх болно гэсэн. 그쵸? Тийм үстэй? 한 사람이 두 주인을 섬길 수가 없는데 Тэр нэг хүн хоёр эзэнд үйлчлэх боломжгүй. 하나님과 Бурхан болон 재물을 함께 섬길 수 없다 하셨잖아요. эд хөрөнгө хоёрт зэрэг үйлчлэх боломжгүй гэж альсан. 가정 안에서도 Тэгвэл айл гэрд ч гэсэн. 이게 서로 이렇게 그 경제력이 나눠져 있으면 За эдийн засгийн байдал нь тус тустай байвал 부부의 마음이 эхнэр нөхрийн сэтгэлч 나눠질 수 있다. тус тустай л байна гэсэн үг. 자, 근데 뭐 자기 이름 아내 이름으로 단스를 따로 만들 수는 있겠지만 Мэдээж дансны нэр нь бол эхнэрийнхээ нэрээр нөхрийнхөө нэрээр ингээд тустай байж болох юм. 서로 알아야 돼요. Гэхдээ мэддэг байх хэрэгтэй. 숨겨진 단스가 있으면 안 됩니다. Нууц данс байдаг гэж болохгүй байх. 숨겨진 빌린 문구가 있으면 안 되겠죠. Нуусан бэлэн мөнгөтэй байж иж болохгүй байх. 뜨끔하는 남편들이 있죠. 에? 뜨끔 걸린 양심에 탁 찔린 것처럼. За мөс чанарт нь яг тэглэл ирж байгаа ахнар бас байж магадгүй. 그 아내들은 그 찾아내려고 하고 Эхнэрүүд бол тэрийг яаж игээл олох гэдэг. 남편들은 어떻게든 숨기려고 하고. Нөхрүүд яаж игээл нууж хаах гэдэг. 이 표정이 이상한 분들이 있는데 За нүүр нь хуурал явчихж байгаа хүмүүс байна. 그러지 마시고 За тийм байж болохгүй. 솔직하게 하셔요. 솔직하게. Нэг нэгэндээ илэн далангуу байдаг байх хэрэгтэй. 이제 가장 중요한 부분일 수도 있어서 그렇습니다. Энэ бол бас нэг талаар хамгийн чухал хэсэг нь юм. 서로 사랑이 중요하지 돈이 중요합니까? За бие бинийгээ хайр л чухал шүү дээ. Мөнгө юу чухал юм. 뭐 때문에 싸워요? Гэхдээ юунаас олж маргалцдаг вэ? 돈 때문에 싸우는 거 아니에요 결국에는. Гэхдээ эцэст нь мөнгнөөс олж л маргалцсан байдаг. 자 마찬가지로 За тэгэхээр зүүндээ адилхан. 자 우리가 이제 하나님이 우리를 구원하신 이유도 Бурхан биднийг аварсан шалтгаан. 우리를 사랑의 짝으로 Биднийг хайрынхаа хос олгож бүтээсэн. 우리와 영원히 함께 하고 싶으시니까 Мөнхөд хамт байхыг хүсэж байгаа учраас. 우리를 구원하셔서 영원한 천국까지 함께 하시고 싶어 하시는 거잖아요. Тийм ээ. Тэгж хүссэн учраас бид бүгдийг аварч өгөөд мөнхийн диважиг хүртэл орохоор болгож өгсөн. 이 세상에 살 동안도 Энэ ертөнцид амьдрах хугацаанд хүртэл 하나님은 우리와 함께 하고 싶어 하십니다. Бурхан бидэнтэй хамт байхыг л хүсдэг. 하나님과 우리 사이 서로 숨기는 거 없이. Бурхан болон би хоёрын хооронд нуусан зүйл байж болно. 아니 숨길 수도 없고요. 하나님 앞에서는. Бурханы өмнө нуух арга байхгүй. 자, 이 요셉이 정말 자기를 깨끗하게 지킬 수 있었던 것은 За Йосеф өөрийгөө цэвэр байлгаас ахиж хамгаалсан. 아무도 보지 않는 장소에서 Хинч харахгүй, хиний ч нүд нь харагдахгүй газар. 보디발의 아내가 계속 유혹했잖아요. Потифарын эхнэр уруу татсаар байсан. 어떻게 유혹했을까요? Яаж уруу татсан бол? 잉크하고 어떻게 했겠죠. 뭐 이렇게 아무튼 요셉의 눈길을 끌려고. Яаж игээл Йосефийн нүдэнд өртөх гээл ямар нэгэн үйлдэл гаргасан байж таарна. 요셉은 하루 아예 그쪽 고개도 돌리지 않았던 것 같아요. Йосеф тийшээгээ харцаач чиглүүлээг байх. 왜요? Яагаад вэ? 그 보디발이 이 집에 있는 거 다 허락했지만 Потифар бол тийм ээ гэр орондоо байгаа бүх зүйлийг зөвшөөрсөн. 하나 허락되지 않은 것이 있다면 Харин зөвшөөрөөгүй ганц зүйл нь 바로 당신이라고. одоо та юм аа гэж хэлсэн. 그 보디발의 아내고 Потифарын эхнэр 그리고 또 하나님 앞에서 내가 어찌 이 큰 죄를 행하겠냐. бас бурхныхаа өмнө би яаж ийм том гим нүглийг үйлдэж болох вүлээ? 그러니까 코람데오라 그러잖아요. Корамдио гэдэг тийм ээ. 하나님 앞에 있다. Корамдио бурхны өмнө байгаа гэсэн үг. 나는 항상 하나님 앞에 있기 때문에 Би үргэлж бурхны өмнө байгаа. 그렇죠. Тийм ээ. 이렇게 변함없는 그 하나님을 사랑하는 마음, 정말 하나님 믿는 마음이 변하지 않았던 것은 Нэр хувиршгүйгээр бурхныг хайрлаж, бурхан дандах итгэл нь хувираагүй шалтгаан. 두 가지가 있었던 За 거잖아요. түүнд хоёр зүйл байгаа. 청결한 마음과 Цэвэр зүрх сэтгэл, 선한 양심이 있었다. мөн сайн мэс чанар хоёр байсан байна. 그러니까 그 하나님을 향한 그 사랑이 변함없을 수 있었던 그 요셉의 모습을 우리는 볼 수 있던 겁니다. За тийм хоёр зүйл байсан учраас Йосефийн зүрх сэтгэл бурхны өмнө хувираагүй байна. 자, 이렇게 정직한
마음, 정말 거짓 없는 마음, 이건 정말 지키기 쉽지 않을 수 있습니다. За тэгэхээр нэг нуугүй худал хуурмаггүй сэтгэлийг бас сахиж хамгаалж явахд хэцүү. 자, 정말 그 하나님 앞에서 정말 이런 청결한 양심, 청결한 마음과 양심으로 살아간다는 것이 Бурхны өмнө цэвэр зүрх, сайн мэс чанараа тээж амьдрна гэдэг 결코 쉬운 건 아니라고 생각이 들어요. бас тийм амар хэрэг биш ээ. 자, 그렇지만 우리가 하나님의 자녀고 Гэсэн ч гэсэн бид нар бол Бурхны хүүхдүүд. 그 하나님의 사랑을 받고 있다는 것을 우리가 기억한다면 Бурхнаар хайрлагдаж байгаа гэдгээ сайн санаж явбал 우리가 그 하나님의 자녀로서 하나님을 대신해서 이 세상에 우리가 하나님을 보여주고 있다라고도 말할 수 있습니다. за Бурхны хүүхдийн хувьд Бурхныг тиймээ төлөөлөөд энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хүмүүс. 제가 이제 그 지지난주에 그 중하라 집회를 За 다녀왔는데요. 2-7 өдрийн өмнө зүүн хараад Библийн семинар хийсэн. 거기도 이제 새로운 많은 분들이 있었고 За тэнд бас шинээр ирсэн маш олон хүмүүс 그 байсан. 중에 이제 한 그 중하라 학교의 한 여자 선생님이 자기의 아내와 자기 같은 선생님과 그 제자를 전도해서 말씀을 듣게 했습니다. За гэтэл тэнд болохоор сургуульд ажилладаг нэг аврагдсан эгч маань одоо адилхан хамт ажилладаг багштай бас чавьда сайн мэдээ дараагаад авчирсан байсан. 남편도 전도했어요. За нөхөрдөө бас сайн мэдээ тараасан. 자, 그래서 이제 제 말씀 듣고 이제 그 세 분을 같이 모아서 상담을 했습니다. За тэгээд гими үг сонссны дараа хамтдаа цуглал суугаад зөвлөө өгсөн. 네, 남편이 뭐 질문하는 것도 있었고요. За нөхөр нь ч асуулт асуусан. 그 왜 사람 만들었냐 이런 질문하시더라고요. Хүнийг яг яагаад бүтээсэн гэж тийм асуулт тавьсан. 네, 그 제가 너무 중요한 질문이라고. За тэгмэгцэн нөгөө наад чи маш чухал асуулт 정말 байна. 이 질문은 꼭 필요한 거라고. Энэ асуулт бол тийм ээ зайлшгүй хэрэгтэй асуулт 우리 аа. 교회에서는 유치부 애들이 그 질문을 제일 먼저 한다고. Манай чуулган энэ асуултыг бэлтгэл ангийн сурагч нар асууд юм аа гэж. 그만큼 중요한 질문이니까 Тэр хэмжээнд чухал асуулт 이거 аа. 꼭 알아야 된다고. Зайлшгүй мэдих ёстой зүйлээ гэж. 사랑의 짝으로 만드셨고 뭐쭉 설명을 했습니다. Бурхан хүнийг хайрынхаа хос олгож бүтээсэй гэж тайлбарлаж 그리고 өгсөн. 이제 학생은 이제 우리 교회가 많은데 어떤 교회가 맞는지 뭐 이런 질문도 했었고. За харин тэр багшийн шавь нь болохоор одоо олон чуулганууд янз бүрийн чуулганууд байна. Аль нь зөв аль нь буруу байдаг вэ гэж асуусан. 그리고 다른 한 선생님 질문이 이거였어요. За бас нэг нөгөө сайн мэдээ тарагдсан шинэ багшийн асуулт энэ байсан. 목사님, Пастраа, 왜 손톱이 길어요? пастраа таны чихчиг урганы чинь ус яагаад юм урт байгаа? 갑자기 훅 들어오는 거예요, 질문이. Тэг гинт тийм асуулт тавьсан. 훅 들어와가지고 엄청 당황했습니다. Гинт тийм асуулт ирэнгүүт балмагдаал ихсэн. 제가 바로 대답했어요. За би тэгээ хариулсан. 얼마나 편한데요. Их тухтай явдаг аа. 근데 그 집회 전부터 제 아내가 계속 얘기했어요. За семинар эхлэхийн өмнө бол ихнэр маань зөндөө хэлсэн. 여보 손톱 잘라야 돼요. Ханаа над хумсаа 손톱 аваарай. 잘라야 돼요. Балрын шүү гэж. 네, 깜빡했던 거야. Тэгтэл мартцсан явж исэн. 자, 근데 진짜 신기한 게 그거 어떻게 봤을까 그분이. Гэтэл ачирхалтай нь яг тэр семинараар тэр хүн тэрийг харсан байна. 그리고 또 순간 이런 마음이 드는 거예요. За гэтэл нэг мөчөд ийм бодол 혹시 төрсөн. 이 사람이 За энэ хүн 내 손톱 때문에 구원 못 받으면 어떻게 하지? миний энэ хумснаас болоод аврагдаж чадахгүй бол яана. 이 손톱에 때가 껴 있는 걸 보고 За энэ тэйга. 손톱에 때 더러운 거 까만 게 껴 있는 걸 За 보고 хумсны завсар хэр орцсон байгааг хараад 그 자기의 마음의 죄는 못 보고 내 손톱 끝에 이 더러운 것만 보면 어떻게 하지? өөрийнхөө сэтгэл дотор байгаа гмийг харж чадахгүй. Миний хумсны завсар хэрийг л хараад байвал яана. 그 마음에 딱 말씀이 생각이 난 거예요. За тэгээд нэг энэ үг 야, санаад. 너 손이 죄를 범하면 손을 자르고라도 천국에 들어가야 되지 않겠냐. Гарчин гим нүгэл үйлдвэл тастаж хаяа гэдэг үг байгаа. Тэгээд диважин л орох хэрэгтэй гэдэг үг. 진짜 충격 받은 상황에서 За үнэхээр тийм зочирдмаар нөхцөл байдал 진짜 үүссэн. 딱 상담 끝나자마자 Тэгээд зөвлөгөө дуусны дараа 어떻게 했을까요? би яасан бол 다 잘라버리죠. 쇼 바로 그 나오죠, 순간에 тэр мөчөд шууд авч ийсэн. 또 이제 손톱만 보는 분들이 있다. 또 이제 За тэгмэд одоо зөвхөн хумс руу хараад байх хүмүүс гараад ирэх үе. 다 잘랐어요. 없어요. Бүгдийг авцсан байхгүй байгаа. 근데 야 이런 걸 보는 사람이 있구나. Гэтэл ингэж хүртэл хардаг хүн байна гэсэн. 그리고 그 다음 날 아침에 우리 어머님들 이제 전체 그 교제가 있었는데 За маргааш өглөө нь ээжүүдийн нийтийн нөхөрл болсон. 제가 얘기했어요. Би хэлсэн. 우리 믿지 않는 사람들은 Итгэдэггүй хүмүүс. 우리 그리스도인들을 보고 있습니다. Христэд итгэгч хүмүүсийг ажиглан харж байдаг. 얼만큼 자세히 보고 있을까요? Хэр нарийн хардаг болоо. 이 손톱까지 보고 있어요. 손톱. Хумсны тийм ээ хурууны хумсыг хүртэл харж идэг шүү. 손톱이 기냐 짧냐 때가 있냐 없냐. Хумс нь урт байна уу, богино байна уу, завсраа хэртэй байна уу, эргүү байна уу? 아 나는 그 사람들 상관없다라고 말하기 전에 Би бол энэ хүмүүсээс ямар ч хамааруулгүй штэ гэж бодхоосоо уртаад 우리가 하나라도 양심에 거리낄 만한 것이 있다면 хүмүүс чанарт маань нэг ч болохгүй тэгэлж байгаа зүйл байгаа л бол 만약에 이 일이
그 사람이 구원받고 정말 하나님께로 가는 것을 방해한다면 Бас тэр зүйл маань нэг хүнийг аврагдаад диважин руу ороход саад болж байгаа бол 정말 그 하나님의 사랑에 이르지 못하게 한다면 үнэхээр бурхны хайранд хүрэхээргүй хааж байгаа бол 우리가 어떻게 할까요? бид нэр яах ёстой вэ? 우리가 그런 것도 끊어버립시다. Бид нэр тэр зүйлүүдийг тастаж хайдаг байх 내 хэрэгтэй. 말도 Өөрийнхөө хэлж байгаа 잘못된 үгийг 습관도 буруу зуршлаа. 가장 가까이서 보는 사람들이 있지 않습니까? За бас хамгийн ойроос миний дүр төрхийг хардаг хүмүүс бий. 내 사랑하는 가족들이 왜 구원받지 못하냐라고 질문하기 전에 Яагаад тийм ээ хайртай гэр бүлийн хүмүүс маань ойр дотныхоо маань аврагдаж чадахгүй байна гэж асуухаасаа өмнө 내 삶과 өөрийнхөө 내 амьдралыг 마음과 бас сэтгэлээ 정말 내 행동들을 한번 살펴봅시다. бас гаргадаг үйлдэлүүдээ нарийн бодож үзсгий. 좀 충격이지 않습니까? Тэгвэл зочирдмаар байх бахан. 그런 것까지 볼까요? Тийм зүйлийг хүртэл хардаг байх. 그런 것까지 봅니다. Тийм зүйлийг хүртэл хардаг байх нэ. 진짜 봐요. Жинхнээсээ хардаг. 그 살이 찌고 살이 빠지는 것도 보더라고요. За жин нэмсэн байна уу, хассан байна уу тэрийг ч бас хардаг. 네, 진짜 저도 깜짝 놀랐어요. Би бүр үнэхээр зочирдсон. 제가 지난 이제 그 7월 말에 한국에 좀 어떤 일이 있어서 잠깐 다녀왔습니다. За миний хувьд 7 сарын сүүлд нэг хэрэг явдал болоод Солонгос руу яваад ирсэн. 이제 할머니 장례식이 있어가지고 За эмээгийн маань ажил явдал болсон. 이제 급하게 잠깐 한국에 갔는데 За тэгээ яаралтай Солонгос очсон. 한국에서 만나는 모든 분들이 저에게 물어보는 거예요. Тэгтэл Солонгост очиод уулзсан хүн болгоо надаас асуусан. 목사님 안 뛰으세요? Пастор та гүйдэггүй юу? 안 뛰어요? Гүйдэггүй штэ. 처음에 그런 질문 받을 때 좀 이상했어요. За эхэндээ хүмүүс тэгж асуухаар нь сонир санагцсан. 아니 왜 나한테 뛰라 그러지? Яагаад ингэж гүйгээд байгаа юм бол 이상한 사람 보듯이 нэг л тийм сонир хүн үтсэн юм шиг. 만나는 모든 사람이 그렇게 저에게 이야기하더라고요. Гэж уулзсан хүн болгол тийм асуулт тавиад байсан. 네, 몽골에선 누구도 저에게 이제 그런 말 하는 분은 없었습니다. Монголд бол надаас ерөөсөө тэгж асуусан хүн нэгч байгаагүй. 자, 근데 이제 제가 그 잠깐 있는 동안에 건강 검사를 맡았는데, За тэгээ Солонгос явсан байх үедээ бас эрүүл мэндийн шинжилгээ өгсөн. 그리고 이제 뭐 결과가 나오기 전에 이제 다시 몽골로 돌아와서, Тэгээ шинжилгээний хариу гарахаас өмнө Монгол буцаад ирсэн. 이제 그 8월 1일부터 뛰기 시작했습니다. За тэгээ 8 сарын 1-ээс ахуулаад би гүйж эхэлсэн. 누군가 이렇게 저에게 그런 이야기를 했으니까 За тийм хин нэгэн тэр гүйх тухай ирээд хэлсэн болохоор 좋은 기회다라는 생각이 들었고, за энэ бас тийм боломж болж байгаа юм байна гэж бодоод гүйж эхэлсэн. 뭐 매일매일 뛰었어요. За тэгээд өдөр болгон гүйсэн. 저 혼자 뛰면 이제 힘들고 심심하니까 Ганцаараа гүйх юм бол бас уйдгартай цуцж байгаа болохоор 저를 딱 이렇게 거울처럼 보이는 한 형제가 있었어요. зүүнд маань яг толинд харж байгаа юм шиг харагддаг нэг ах байдаг байсан. 이렇게 좀 그런 형제가 하나 있어가지고 За нэг тийм ах байдаг. 그래서 이제 제가 이제 달리고 나서 За би тэгээ гүйснийхаа дараа 이게 나 달렸다. за би ингээ гүйсэн шүү. 그래서 보면 핸드폰에 그런 기능들이 있잖아요. 자. 달리기 하면은 그 걸음수 나오고 Утсандаас тийм ээ гүйх юм бол бас алхалт хэмждэг тийм аппликейшнуд гарсан тийм ээ. 그 형제한테 보내고 За тэгээд ах руу явуулдаг. 그리고 이제 뭐 매일매일 이제 뭐 달리기를 이제 시작을 했는데 За тэгээ 8 сараас ахуулаад өдөр болгон гүйж эхэлсэн. 이제 알고 이제 검사 결과가 나왔는데 그 당뇨가 있다고 이렇게 나온 거예요, За 결과가. тэгж байх явцад хойноос шинжилгээний хариу гарсан чинь за одоо чихрийн шижин болсон байна. Сахарын өвчин байна гэж 이제 хэлсэн. 한국은 정말 많은 사람들이 이렇게 당뇨병에 이제 걸려 있는 많은 분들이 있는데 За Солонгостоос тийм ээ одоо сахарын өвчтэй бас олон тооны хүмүүс байдаг. 근데 내가 그 병에 걸렸다는 것을 딱 알게 되니까 Гэтэл яг өөрийгөө тэр өвчнийг тусчлаа гэдгийг мэдсэний дараа 그때부터 더 열심히 뛰었어요. тэр үеэс ахуулаад бүр хичээнгүй гүйж эхэлсэн. 네, 더 많이 걷고 Бүр их алхдаг болсон. 그리고 이제 성경을 보더라도 За тэгээ Библийг уншсан ч 자 그런 사람만 보여요. за тийм хүмүүс л харагддаг болсон. 혹시 성경에 나온 사람들 중에 혹시 이런 당뇨병에 걸린 사람이 없을까? Библиэлд гардаг хүмүүс донд бас ийм сахарын өвчин тоссон хүмүүс байгаа болов гэл. 자 이게 보면은 이삭도 그렇고 야곱도 그렇고 Тэгээд хайз үзсэн чинь Исаак байна, Яаков байна. 보면은 이게 마지막에 이렇게 눈이 어두워졌다라는 그런 표현들이 나오는데요. За амьдралынхаа сүүлийн өдрүүдэд тийм ээ нүд нь муудаж эхэлсэн гэж гардаг. 자 그게 무슨 말이냐면 이렇게 당뇨병 걸리면 손과 발이나 눈에 이렇게
그 당뇨 같이 걸리는 병들이 와가지고 За тэгэхээр одоо харах сахарын өвчин туссан хүмүүс за гар хөл нүдэн муудаж эхэлдэг тийм хавсарсан өвчин болдог. 그러니까 이삭은 부자였고 그 에서가 가져오는 고기를 좋아했다라는 표현이 있고요. За Исаак тэмээх баян хүн байсан. Исавын авчирсан ангийн маханд дуртай байсан гэдэг. 그래서 에서가 막 그 맛있는 음식 갖다 오면 먹고 내가 죽을 만큼 즐기게 해달라 이런 표현도 썼는데. За тэгээ өвхөөс маань өмнө тийм ээ. Одоо Исавын авчирсан ангийн махаар хоол хийж өгнө гэдэг. 자, 근데 그게 그 이삭뿐만 아니라 그 야곱에게까지 유전된 것 같아요. Тэгэл ганцхан Исаакаар зогсохгүй Яаков хүртэл тэр өвчин удамсан юм шиг санагдсан. 자, 근데 뭐 꼭 그 당뇨병에 걸렸다라고 말씀드리는 건 아니고 Гэхдээ 그 둘이 зөвхөн одоо энэ хоёр хүн сахарын өвчин туссан байсан гэж хэлж байгаа үг шүү. 그러니까 의심해 볼 만한 그런 상황이라고 생각이 들고요. Ер нь тийм байсан байж болзошгүй гэж харж болохоор байгаа. 또 그리고 이제 엘리 제사장도 그랬던 것 같아요. За бас Эли дахилж байна. 항상 서서 일하는 일인데 항상 의자에 앉아 있거나 침상에 누워 있었다. За дахилчийн ажил бол тийм ээ үргэлж босоогоороо зогсоогоороо байх хэрэгтэй. Гэтэл Библиэлд гарахтаа сууж байсан, хөвтөж байсан гэж гардаг. 저도 꼭 밥 먹고 나면 몸이 자동으로 눕게 되더라고요. Би ч гэснээр хоол идэх юм бол дараа нь ингээл автоматар хөвтөждөг байсан. 졸리지도 않은데 Одоо нойрч хүрээгүй байх. 몸이 너무 힘들고 Одоо бие маань их хүн санагдаад. 이게 그 병에 걸린 징조였구나. Гэтэл тэр маань тийм ээ өвчин туссан гэдгийг шинж тэмдэг байсан. 아무튼 그런 걸 알게 됐습니다. За амартаж тэгэж мэдэж авсан. 이제 그때부터 뛰기 시작한 거예요. Тэр үеэс ахуулаад гүйж эхэлсэн. 그리고 이제 한 달 정도 열심히 뛰니까 За яг нэг сар орчим хичээнгүй тууштай гүйсэн. 한 10kg 정도 빠지더라고요. Гэсэн 10kg. чинь 10 kg хайсан. 그리고 지금 한 2달 되는데 За одоо яг 2 сар өнгөрч байна. 근데 이제 열심히 뛰다가 지난 월요일 날 다리를 좀 접질려 가지고 За хичээнгүй сайн гүйжсэн чинь өнгөрсөн нэг дэх өдөр гүйж агаад хөлөө гэмтээсэн. 이것도 문제인 것 같아요. Энэ ихсэндээ асуудал юм шиг. 건강이 없을 때는 다칠 일이 없었어. Би өвдсөн байх үед бол бэртэж гэмтээд байх хэрэг байдаггүйсэн. 근데 조금 좀 이렇게 몸이 가벼워지고 Гэтэл нэг би хөнгөрөөд 마음이 교만해진 것 같아요. би өнгөрснөөрөө бас бардам болоод ирсэн юм шиг байна. 그러니까 더 잘 뛸 수 있어. Бүр илүү сайн гүнэ гэл. 그리고 우리 이제 또 우리 봉사회 교제가 있었는데 이제 축구 한다고 했는데 За тэгээ аавуудын цугларалт болсон хөл бөмбөг тоглохоор болсон. 그때 딱 이런 마음이 드는 거예요. Тэр үед яг ийм сэтгэл төрсөн. 예전에 축구 한다 그러면은 감독하거나 이렇게 뒤에서 잔소리하는 사람이었었는데 축구장 안에 안 들어가고 За өмнө нь хөл бөмбөг тоглоно гэх юм бол зүгээр одоо үзэгч эсвэл ингээл хойноос нь ингээл өглөө зогсож идэг хүн байсан. 10kg 이상 빠졌잖아요. Гэтэл 10 гаруй гэл хайсан болохоор 야, 내가 10골은 넣을 수 있을 것 같아. за би одоо үнэхээр сайн гүйж чадна гэж бодсон. 아론 골 넣어야지 하고. 10 гол хийж чадна гэж бодсон. 근데 삑 시작했거든요. За тэгээ шүгэл дуграад ихэлсэн. 바로 해가지고 다리 아파가지고. Шууд буруу одоо гიშгээд хөл гинцэн баг. 아니 이상하게 그 여기 허벅지 근육이 돌처럼 딱딱하게 되더라고요. Тэгээ гинт нөгөө гоёны булчин маань ингээл хатураа чангараад ихэлсэн. 그러니까 아예 뛸 수 없게 돼가지고. Тэгээд гүйж чадхааргүй болсон. 바로 시작하자마자 바로 이러고 나오고. Ихэлмэг шууд ингээл доглоод буцаа гараад ирсэн. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 За 것은 үүгээр дамжуулан хэлхийг хүсэж байгаа 우리의 зүйл. 마음은 자꾸 이렇게 바뀌는 것 같아요. Хүний сэтгэл үргэлж хувирж өөрчлөгдөд байдаг. 이럴 땐 이랬다가 Ийм зүйл явал иймч болоод, 저럴 땐 저렇다가 тийм үедээ тиймч болоод. 이런 말 있잖아요. За ийм үг байдаг. 우리 화장실 들어가기 전과 후에 마음이 바뀌고 Хүн 0 орохын өмнө болон дараа нь сэтгэл нь хувирдаг. 결혼하기 전에 하고 Хувирмаа хийхээсээ өмнө болон 결혼한 후에 하고 хувирмаа хийсний дараа. 또 직장에 들어가기 전과 За бас ажилд орохын өмнө, 들어간 다음에 ажилд орсны дараа. 우리 마음이 Хүний сэтгэл 자꾸 바뀌는 것 같아요. байн хувирж өөрчлөгддөг. 그냥 뭐 다들 그렇지 뭐. Гэтэ бүгд л тийм байдаг штэ. 자, 근데 우리가 이제 하나님의 사랑 안에 거하면서 За гэхдээ бид өгд бурхны хайрын дотор орж ирэх болсон. 우리가 변함없는 그 하나님의 사랑 안에 있으면서 Хувиршгүй бурхны хайрын дунд байдаг. 자꾸 우리의 마음이 변하는 것들을 보게 됩니다. Гэтэл тэр дунд хүртэл сэтгэл маань хувирж өөрчлөгдөж байгааг хардаг. 우리 요한계시록에 보면 그 에베소 교회가 책망받은 것이 있습니다. Илчлэл номон дээрээс харах юм бол Эфес чуулганы зэмлүүлсэн тухай агуулга 그 байгаа. 너가 처음 사랑을 버렸다. Чи анхны хайраа орхисон гэдэг. 너가 어디서 끊어진 것을 기억해 봐라, 생각해 봐라. Тэгээд ханаас унснаа сан гэдэг. 자, 우리 모든 것들은 그런 계기들이 있는 것 같아요. За тэгэхээр яг бүх зүйл дээр яг тийм байдаг бахнэ. 우리 신앙생활 안에서도 Итгэлийн амьдрал дунд хүртэл 자기도 모르는 사이에 어떤 하나님과 우리 사이에 방해할 만한 것들이 들어오거나 за өөрөө ч мэдээгүй байхад бурхантай харилцах харилцаанд дунд саад болох зүйлүүд ороод ирдэг. 또 교회 안에서 우리가 신앙생활하는 그 속에서도 Мөн чуулган дотор хүртэл
어떤 문제가 들어오고 ямар нэгэн асуудал үүсчдэг. 아니 우리 마음이 어떤 일로 인해서 식기 시작해서 Бас сэтгэл маань тийм ээ ямар нэгэн зүйлээс болоод хөрөөд эхэлдэг. 예전 같지 않다. Тэгэл өмнөгшгөө байгаа 그래서 байлгүй. 보면은 우리 간증에 이런 것들이 있어요. За сайн харах юм бол гэрчлэл донд ийм зүйлүүд 내가 явж байна. 전에는 이러지 않았는데 Би өмнө нь ийм биш байсан. 옛날에는 내가 말이야 Би одоо дээр үед гэл. 꼭 옛날 얘기하는 사람들이 있어요. Заавал тийм ээ дээр үед өмнөх зүйлээ ярьдаг хүмүүс байдаг. 그 신앙이 길어질수록 Итгэлийнх нь амьдралын хугацаа уртсах чинь нэг 전에 좋았다. өмнө нь их сайхан байжээ. 옛날에 뭐 김호찬 목사님 있을 때 좋았다. 막 그런 분들이 있어요. Өмнө нь Ким Очан пастор байх үед үнэхээр гоё байсан. 아 그게 언제적 Тэр 얘긴데 чи одоо хизээ болсон билээ тийм ээ. 왜 그렇죠? Яагаад тэгдэг вэ? 그때 내가 뜨거웠던 거예요. Тэр үед халуун байсан баг. 그때 내가 이런 거 잘했었는데 Тэр үед би ийм юмыг сайн хийдэг байсан. 그때 마음하고 지금 마음하고 다른데 Тэр үеийн байсан сэтгэл одоо байгаа сэтгэл маань өөр байна. 자 그런 비슷한 분위기들이 있는 곳이 한 군데 있습니다. За тийм төстэй тийм ээ уур амьсгал үүсдэг газар байгаа. 어디예요? Хаана вэ? 그 노인들 모여 있는 노인회관. За ахмадууд цугладаг да ахмадын цуглаан. 내가 말이야 옛날에 За ингээл ахмадууд цуглахаар би дээр үед гээл. 다 그렇잖아요. Бүгд тэгж ярьдаг тийм 우리 ээ. 할머니도 옛날에 내가 말이야. За эмээнэр хүртэл тийм ээ дээр үед би яадаг байсан гэж. 할아버지들 더 그러죠 더. Өвөнрийн үед бол бүр илүү тэгж ярьдаг. 아 옛날에 내가 씨름할 때. Дээр үед би өстө барилддаг байх та. 아 내가 3대 1로 그냥 막 다 넘어뜨리고. За одоо 3 хүнтэй зэрэг үзээд би унгаадаг байсан гэл. 옛날에. Дээр үед. 자 지금이 없고요. Одоо гэдэг зүйл яригддаггүй. 내일이 없어요. Маргааш гэж яригддаг. 그렇지 않습니까? Тийм байдаг үстэй. 근데 교회가 그런 곳이 되면 안 되잖아요. Тэгэл чуулган тийм газар болчих болохгүй. 네. 우리 새로 구원받은 분들이 많이 있을수록 За шинээр аврагдаж байгаа хүмүүс олон байх чинээгээр 하루라도 더, 뭐 한 달이라도 더 먼저 구원받은 분들이 за нэг өдөр нэг сараар тийм ээ дөрүүлээд аврагдсан хүмүүс. 어떤 마음으로, 어떤 모습으로 신앙생활을 하면 좋을까? Ямар сэтгэлээр, ямар дүр төрхтэй итгэлийн амьдралаар амьдрал дээр вэ? 정말 진실되게, 정말 그 변함없는 마음을 가지고 Үнэхээр чин сэтгэлээсээ хувиршгүй сэтгэлтэй байж 오늘도 주님을 이렇게 사랑하고 있다. өнөөдөр ч гэсэн эзэн маань намайг ингэж хайрлаж байгаа. 지금도 내 옆에 있는 형제 자매들을 이렇게 섬기고 사랑하고 있다. Одоо ч гэсэндээ итгэж ахын дүүс рүү би нэгээ хайрлаж нэгэндээ үйлчилж байгаа. 이제 받으려는 것뿐만 아니라 Одоо тийм ээ авъя гэдэг биш. 이제 주려는 것, Өгье гэдэг байл. 갚으려는 것. Буцааж өгье, төлөё гэдэг байж. 내가 이 교회 안에 있으면 많은 사랑 받아왔잖아요, 그동안. За өдий хүртэл чуулган дотроо байгаа маш их зүйлийг, маш их хайрыг авч 자기 ирсэн. 혼자 신앙이 있어요, 혼자. За ганцаараа итгэлийн амьдралаар 나 амьдрдаг. 혼자 이만큼 컸다. Би ганцаараа энэ хэмжээнд итгэлээр өссөн. 혼자 이만큼 Би 전도했다. ганцаараа ингэж сайн мэдээ 나 тараасан. 혼자 이만큼 봉사했다. Би ганцаараа ингэж үйлчлээ. 그런 자랑할 수 있는 분 있어요? Ингэж сайрхаж чадгаар хүн байгаа юу? 아니에요. Байхгүй. 누군가의 기도가 있었고, Гарцаагүй хин нэгний залбирал байдаг. 누군가의 희생과 수고로 내가 이만큼 섰고 성장했다. Хин нэгний хөдөлмөр бас золиослол байсан учраас би энэ хэмжээнд өссөн өдий хүртэл явж ирсэн байна. 그 안에서 우리 사람이, 우리의 마음이 변하면 안 되잖아요. Тэгэл тэр дунд сэтгэлээр хувирж өөрчлөгддөг байж болохгүй. 그렇죠. 교회 네, 안에서 네. 어떤 분들이 정말 존경받습니까? Чуулган дотор ямар хүмүүс хамгийн их хүндлэгддэг вэ? 예, 높은 자리에 앉은 사람들이요? За өндөр байр суурьнд очие гэдэг хүмүүс үү? 아니에요. Үгүй ээ. 섬기려는 분들이 있잖아요. Өргөмжлөгдөө биш харин үйлчлэе гэдэг хүмүүс. 그리고 저기 뒤에 홀로 빛나고 있는 그림 있지 않습니까? За тэр хойно ганцаараа тийм ээ гэрэлтэж байгаа нэг зураг байна. 저런 사진을 왜 저기다 붙여놨겠습니까? Энэ зургийг яагаад энд ингэж өлгөж тавьсан болоо? 내가 너희를 이렇게 발을 씻기고 섬긴 것처럼 Би та нарын хөлийг угааж ингэж үйлчилсэн шиг 내가 너에게 본을 보였으니 та нарыг ингэж үйлд хэмээн үлгэр дуурал үзүүллээ. 너희도 이와 같이 하라고. Ийхүү үйл дээрээ гэсэн. 예수님이 먼저 본을 보여주셨고, Есүс эзэн төрүүлээд энэ үлгэр дууралыг үзүүлсэн. 우리 처음 교회 온 사람들이 저 그림 본다고 무슨 생각하겠어요? За анх удаа чуулганд орж ирж байгаа хүмүүс энэ зургийг хараад юу гэж бодох вэ? 네? 여기 할로노스인가? Энэ одоо халуун усны газар юм байна та. 저기 보면 예전에 제가 홉드에 있을 때도 홉드 교회당 바로 옆에 할로노스가 있었고요. За өмнө нь би ховдод байсан. Ховдод байхад чуулганы маань хажууд халуун усны газар байсан. 자, 그 사람들이 교회 오는지 할로노스 오는지, 사람들이 교회로 오면, 예. 교회 가까이로 오면
할로노스에 오는지 교회 오는지 잘 모르겠어요. За ингээл хүмүүс тийм ээ ингээл гаднаас ойртож ирж байгааг харах юм бол сүмрүү маань ирж байгаа юм болов уу халуус руу ирж байгаа юм болов уу мэддэгдэггүй байсан. 우리 그 제가 있었던 후틀에도 후틀교회 맞은편에 할로노스가 전에 있었는데 망했어요. За бас хөтөлж уулганд байсан. хөтөлж уулганы маань яг замын уурцтай халуун ус байсан. Гэтэ сүүл рүүгээ үүдээ хаасан. 요새는 다 집에서 샤워하니까. Сүүлийн үед бол хүмүүс гэртээ л их тийм ээ устаас нь ордог 자, болсон. 근데 이번에 셀링의 교회 가보니까 За одоо энэ удаа болохоор сэлэнг чуулганд. 아니다 다를까 바로 교회당 옆에 할로노스 딱 있더라고요. Бас яг чуулганы хажууд халуун ус байдаг. 자, 근데 교회랑 할로노스랑 그 공통점이 있는 거 아시죠? За гэхдээ чуулган халуун ус хоёр бас адил талтайг мэдхүү. 공통점이 뭐예요? Нийтлэг адил тал нь юу бол? 더러운 사람들이 온다. За бохир хүмүүс ирдэг. 깨끗한 사람이 할로노스에 갈 이유가 있어요, 없어요? Цэвэр байгаа хүмүүс тийм ээ халуусанд очиодаг шалтгаан байхгүй шүү дээ тийм ээ. 없죠. Байхгүй тийм. 의인이 교회에 올 이유가 있어요, 없어요? Зүвтгүн чуулган дээр ирэх шалтгаан байгаа юу байхгүй юу? 아니죠. Ирэхгүй тийм ээ. 죄인을 부르러 오셨다 하셨으니까 Эзэн ч гэсэн нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн. 교회도 더러운 죄인이 오는 겁니다. Чуулганд ч гэсэндээ бохир гэмтэн хүмүүс ирдэг. 그렇죠. Тийм үстэй. 예, 그리고 할로노스에 가서 깨끗이 씻는 것처럼 За халуун усанд очоод цэвэрхэн болгоод угаадаг шиг. 교회를 통해 하나님의 말씀에 그 물로 깨끗이 씻음 받고 Чуулган дээр хурж ирээд бурхны үгээр дамжуулан цэвэрхэн болгож угаагддаг. 자 그리고 이미 목욕한 자들은 손과 발만 씻으면 된다고 За 하셨습니다. тэгээд аль хэдийн тийм ээ усанд орсон нэгэн гар хөлөөл угаахад болно гэсэн. 그렇잖아요. Тэгэж айлцсан тийм ээ. 교회 어떤 사람들이 За 옵니까? чуулганд ямар хүмүүс ирдэг вэ? 자, 정말 예수님의 피로 거룩해진 사람들이 Есүсийн цусаар цэвэр болсон хүмүүс. 정말 그 삶 가운데 작은 죄들 정말 반복되는 그 죄들을 씻음 받고 깨끗하기 위해서 교회 오지 않습니까? За тэр хүмүүс тийм амьдралд нь тохиолдож байгаа бохир зүйлс гим нүглээсээ салж амжирахын тулд чуулган дээрээ ирдэг ээ. 자, 하도노스 주인이 더러운 사람도 오면 기뻐해요, 싫어해요? За халуун усны эзэн бохир заваа хүмүүс ирэх юм бол баярлдаг уу, дургуутдаг уу? 다 타버려요. 얼마나 반가워요. Харин ч тийм ээ баяртайгаар хүлээж авна 자, шүү дээ тийм ээ. 그들이 돈을 내지만 За тэр хүмүүс мэдээж өөрсдөө мөнгөө төлдөг болохоор. 우리는 За бид нар 자, 우리도 뭐 헌금이 뭐 돈이라고 생각 그 무슨 회비라고 생각할 수도 있겠지만 за бас зарим хүмүүстээ өргөл өргөж байгаа энэ ч бас мөнгө төлж байгаа гэж боддог байж магадгүй. 그런 건 아니지 않습니다. Тэр бол биш тийм ээ. 주님은 우리 그 자체를 사랑하시고 За эзэн бол биднийг байгаа чигээр мань хайрладаг. 우리를 깨끗하게 하시기를 원하신다. Тэгээд биднийг цэвэршүүлэхийг хүсдэг. 그런데 문제는 Гэтэл асуудал нь 그 더러운 발을 숨길수록 өөрийнхөө бохир хөлийг нуугаад байдаг. 냄새 나고 Нуух чинээгээр үнэр гарна. 씻을 수 없잖아요. Угаах боломжгүй болно тийм ээ. 냄새 나더라도 Үнэр гарч исэн ч хамаагүй. 신을 벗고 Гутлаа тайлаад 또 양말을 벗어서 бас оймсоо тайлаад 그 냄새 나는 발을 꺼내놔야 됩니다. тэр үнэр ханхалж байгаа хөлөө гаргаж ирэх л ёстой. 그렇죠? Тийм үстэй. 그 꺼내놓지 않으면 Гаргаж ирэхгүй байгаад байна. 씻을 수가 없는 거예요. Угааж чадахгүй шүү дээ. 처음에 베드로가 어떻게 주님이 나를 씻겠습니까? Анхандаа Петр эзэн минь та миний хөлийг угаахгүй шүү. 이게 종이 하는 일인데 Энэ бол тийм ээ боолын хийдэг ажлаа. 제자가 하는 일인데 선생님이 어떻게 그 일을 하실 수 있겠습니까? Тийм ээ шавийнхан нэгстэй ажил байтал багш та яаж ингэж болох вэ? 예수님은 내가 너의 발을 씻지 않는 내가 너랑 상관없다 그랬거든. Гэтэл Есүс би чиний хөлийг угаахгүй бол чи надтай хамааралгүй болно. 진짜 베드로는 얼굴도 두꺼워요. За Петр бол тийм ээ. 얼굴도 두꺼워. 얼굴에 철판칸 것처럼. 그러면 목욕도 해주십시오. За Петр бол бас их ичиг нүргөө тийм ээ. Тэгвэл намайг усанд оруулаач гэдэг. 네. 이제 예수님은 하여튼 손만 발만 씻으면 За 된다. Есүс тийм ээ хөл гараа угаахад болно. 그런 마음이 있어야 За 됩니다. тийм сэтгэл байх хэрэгтэй. 주님은 우리의 더러운 손과 발을 아무리 보셔도 미워하지 않으시잖아요. Эзэн бидний бохир болсон гарыг хөлийг хараад үзэн ядахгүй. 근데 그 옆에 있는 사람들은 좀 싫어할 수도 있겠죠. Гэтэл дэргэд байгаа хүмүүс нь яг дургуутсах боломжтой. 또 냄새나는 발을 꺼내네. Дахиад нөгөө үнэр ханхалж байгаа хөлөө гаргаад ирлээ. 이럴 수 있겠죠. За ийм ч байх боломжтой. 근데 그 옆에 있는 사람들이 중요한 게 아니고 Гэхдээ ойр тойронд байгаа хүмүүс чухал биш ээ. 우리 안에 그 주님을 Бидний дунд байгаа эзэн. 정말 내 발을 정말 나의 더러운 것을 씻어주기를 원하는 그 주님을 보시고 Миний хөлийг, миний бохир зүйлсийг угааж өгөхийг хүсэж байгаа эзний дүр төрхийг харах 그 хэрэгтэй. 주님 앞에 드러내야 되지 않습니까? Тэгээд эзний өмнө өөрийн дүр төрхөө ил болгох хэрэгтэй. 어느 순간에 그러니까 우리를 자꾸 숨기려 그래요. За нэг мөчөөс бид нэр ингээл өөрийгөө нуух гээд эхэлдэг. 그렇죠. Тийм ээ? 가면을 쓰고 Баг зүгээд 그 속에 있는 얼굴과 за дотор байгаа нүүр царай. 밖에 있는 얼굴이 다르면 안 되잖아요.
гадагшаага гаргаж байгаа нүүр царай нь өөр байгаад идэв. 예. 뭐 여기는 없으실 것 같아요. За энд бол тийм хүн байхгүй юм шиг 뭐 байна. 술이나 담배를 아직도 버리지 못한 분들이 혹시 있는지 За арх тамхи хайж чадаагүй хүмүүсээс 다 버렸죠. 이제는 거기 다 나하고 있으면 상관없죠. одоо тантай тэр зүйл хамаагүй болсон биз дээ. 근데 한 번씩 그런 유혹들이 있는 것 같아요. За гэтээ ганц хоёр яг тийм уруу датлахууд ирдэг. 동창회 하자. За одоо ангийн нийллэг боллоо. 우리 10년 친구 30년 만에 다시 만나자. 10 жилийн найзуудаараа 30 жилийн уулзалтаа хийя гэж. 40년 만에 만나자. За 40 жилийн уулзалт гээл. 아, 꼭 그런데 넘어지더라고요. Яг тийм юмд их унаад идэм байлээ. 야, 그냥 막 편하게 이 친구들이니까 마음대로 행동하더라고요. За ингээл найз нөхөд дэмчигээл уулзахаараа хамаагүй зоргоороо ингээл 옛날 그 авир. 10살로 돌아가가지고 За хуучны нэг 10 наст руугаа очиод 옛날 그 20살로 돌아가가지고 хуучны 20 наст руугаа эргэж очиж 마음대로 행동하고 зоргоороо үйлдэл гаргаал. 아 누가 보는 사람 없지? За энэ нэгийг хараагүй. 우리들끼리 있으니까 어때? хоорондоо байгаа юм чи яадгийн ингээл 술 먹고 арх уугаал. 하지 않는 행동들을 하고 Ингээ үед хийдэггүй үйлдэлүүдээ гаргадаг. 처음에는 동창회 간다고 어떤 자매가 울면서 찾아온 거예요. 자기 남편이. За их нэг удаа ингээл сүмийн маань нэг ихч нөхөр нь ангийн нийлгэнд явлаа гэж ингээл уйлал хүрээд ирсэн. 저 몰랐어요. 왜 Би 우는지. яагаад уйлаад байгааг нь ойлгоогүй. 한 번 좀 보내주면 안 되냐? 아, 이 아내가 왜 이렇게 남편을 꽉 잡으려고 그러지? Ганцудаа явуулчихад яагаад ингээл нөхрөө бариад байдгийг гэж байна. 그런 마음이 있었는데 Тийм сэтгэл төрсөн. 아내가 이야기하는데 깜짝 놀랐어요. Тэгсэн чи тэр ихчийн яриаг сонсоод бүр гайхсан. 거기 남편이 가면 Нөхөр нь тэр газар очих юм бол 거기 10년 친구 아내가 있다는 거예요. 10년? 10년 친구 아내. 10년 친구들 안에 아내가 있다는 거예요. 또. За одоо 10 жилийн найзууд дунд нь бас нэг ихнэр байгаа гэж. 그게 뭔 말이야? Юу гэсэн үг вэ? 그러니까 학생 때 서로 좋아했던. За сурагч байхдаа бие биендээ хайртай дуртай байсан. 그러니까 진짜 아내가 있는데도 Тэгээ жинхэнэ ихнэр нь байхад үртэй. 거기 가면 Тэнд очих юм 그냥 бол 두 사람 부부라는 거야. тэр хоёрыг одоо ингээд холбоол тийм ихнэр нөхөр болгоод 방도 따로 주고 тусдаа өрөө гаргаж 같이 өгдөг. 자라 그러는 거예요. Хамт хоноороо гिचдэг гэж юм. 농담하는 줄 알았어 처음에는. Жин одоо тоглож яах гэж батсан. 정말이에요? Үгүй нэрээ гэж юм. 그 한두 번이 아니었다는 거예요. Өмнө нь тийм ээ ганц хоёр удаа биш байсан болж байгаа. 남편은 아무 말도 안 하고. Нөхөр нь бол юу ч хэлээгүй. 나중에 알게 되잖아요. Дараа нь тойрж явсаар мэдж авсан байх. 들릴 거 아니에요, 아내의 귀에. Эхнэрийнхэн жихэн сонсогдсон байх. 그러니까 너무 충격이었던 거예요. Тэрийг сонсоод их цочирдож ийсэн. 그러니까 뭐 그럴 수 있죠. 그럴 수 있어요, 세상 За 사람들은. ертөнцийн хүмүүсийн дунд бол тиймэрхүү зүйл байх боломжтой юм байж мэдхийн. 그런데 Гэхдээ 그리스도인들이 Христэд итгэгч 자기를 хүмүүс 숨기고 өөрийгөө нууж, 가면을 쓰고 баг зүүж, 그냥 10년 친구도 안 해서 그런 행동을 하면 안 되잖아요. 10 жилийн найзууд байсан ч тэгж үйлдэж болохгүй. 요새는 12년 친구로 바꿔야겠네. 12년으로 바뀌었으니까. Одоо 12 жилтэй болсон юм чи 12 жилийн найзууд гэж нэрлэмээр юм тийм ээ. 젊은 사람들 몰라 10년 친구를. За залуу хүмүүсээс сайн мэдгүй 10 жилийн найзууд гэх юм бол. 자, 아무튼 우리가 변함없이 어디 있든지 간에 그 마음, 그 생각, 그 양심이 변하지 않아야 되는데 За тэгэхээр бид бүгдийн хувьд хаач байсан хизээд мэс чанар маань сэтгэл маань хувирдаггүй байх ёстой. 주님 앞에서나 Эзний өмнө 어떤 누구 사람들 앞에서나 өөр хэний ч өмнө байсан байна. 믿는 사람들 앞에서든 믿지 않는 사람들 앞에서든 Итгэдэг хүмүүсийн өмнө ч, итгэдэггүй хүмүүсийн өмнө ч. 주님이 우리에게 기대하신 것은 무엇일까? Эзэн биднээс юу хүлээж байгаа вэ? 변함없는 마음, Хувиршгүй сэтгэл, 변함없는 양심, хувиршгүй мэс чанарыг, 정말 변함없는 그 사랑을 хувиршгүй хайрыг 주님 우리에게 원하신다. эзэн биднээс түүнийг л хүсдэг. 자, 아무튼 제가 이렇게 건강의 문제를 생각했다는 걸 열심히 뛰었습니다. За ямар ч тач би эрүүл мэндийн асуудал үүснээр хичээнгүй гүйж ихэлсэн. 살이 많이 빠지니까 За нэлээд жин хайсан. 보는 사람들마다 다 좋아하더라고요. За харсан хүн болгол их дуртай хүлээж авсан. 근데 그냥 말로 하면은 잘 모를 수도 있는데 За үгээрээ хэлэх юм бол сайн ойлгохгүй байж магадгүй. 제 얼굴이 이런 За 얼굴이었어요. би ийм царайтай байсан. 많이 빠졌죠? Нэлээд хайсан байгаа юм, торсон байгаа юм. 얼굴만 봐도. 근데 이제
제 어머님이 어제 아침에 저한테 전화하셔가지고 За өчигдөр өглөө ээж маань над руу ярьсан. 안경 쓰라는 거예요, 안경을. За нүдний шилээ заавал зүүгээрэй гэж загсан. 아들은 안경 쓸 때가 제일 잘생겨서 За 그러시더라고요. миний хүү бол шил зүүхээр их царайлаг байдаг шүү гэж хэлсэн. 근데 이 사진 보고 아유 돼지가 안경 쓰고 있네 그랬거든요 속으로. Энэ зураг хараад ингээл яна гахаа шил зүүцсэн мэгэл дотроо тэгж бодож 너무 байсан. 안 어울리고. Нилээн зохихгүй харагдаад байсан. 근데 이제 살이 좀 빠지니까 Гэтэл жоохон торсон чи 이제 안경 써도 괜찮구나 이런 생각이 нүдний 들더라고요. шил зүүсэн ч бас зүгээр юм байна да гэж бодогцсон. 용기가 났어요. За тэгэл их зөрөгтэй болсон. 이제 더 살 빼야지. Одоо бүр турнаа гэл. 더 열심히 뛰어야지. Бүр сайн гүнэ гэл. 근데 이제 왜 이런 마음을 가졌냐면 За ягаад ийм сэтгэлтэй болсон бэ гэхээр 만약에 제 이 건강이 바뀌고 나빠지면 제가 계속 몽골에 있을 수 없잖아요. хэрвээ биеийн байдал маань бүр тиймээ таагүй болоо бүр муудаад ирэх юм бол Монголд байх боломжгүй бол. 아, 자꾸 돼지 얼굴 보니까 싫다. Яа н одоо яг гахааны царай хараад дургу байгаа. 옛날에 이랬어요, 옛날에. Өмнө нь ийм байсан юм аа. 그냥 이 상태로 있었으면 그냥 좀 있었으면 그냥 건강 안 좋다고 한국으로 돌아갈 뻔했던 거죠. Яг энэ хэвээрээ үргэлжлүүлсэн бол би удалгүй Монголоос буцах байсан 제가 солонгос. 그랬어요. Тэгээ би гэсэн. 제가 변함없이 복음을 전하고 Би одоо хувиршгүйгээр сайн мэдээг тунхаглаж. 정말 변함없이 우리 몽골 형제자매들을 사랑하려면 Хувиршгүйгээр Монгол ахын дүүсрийгээ хайрлахын тулд 정말 내가 좀 힘들더라도 надад жоохон хэцүү байсан ч, 조금 고통스럽더라도 жоохон зовлонтой байсан ч 내 건강을 지키고 би эрүүл мэндэдээ сайн анхаарай. 정말 지금보다도 더 좋은 모습으로 Одоогийнхоосоо илүү дээр дүр төрхтэй болъё. 그렇게 살아야 되지 않겠냐. Тэгэж амьдрах хэрэгтэй юм байна. 예전에 이런 일이 За 있었습니다. өмнө нь ийм үйл явдал болж байсан. 이제 60이 넘은 한 선교사님이 베트남으로 지원하셔서 가셨는데 За 60 гаруй настай нэг сайн мэдээд хараагч маань Вьетнамд томилогдож очсон. 이제 베트남에서 한 달 정도 이제 생활하다가 큰 교통사고가 베트남에 나서 한국으로 다시 돌아오게 됐어요. За сар орчим дэндээ амьдарч байгаад машины осол болоо Солонгос руу буцаж эргэж ирсэн. 그때 이제 얼굴에 뼈가 부서지고 다리 종아리에 뼈가 부러지고 За нүүрнийх нь яс цуурсан, шилбнийх нь яс угарсан гэж байна. 그래서 이제 그 목사님 잠깐 치료 받으러 들어올 때 제가 한 3개월 정도 베트남에 갈 기회가 있었습니다. За тэр пастор тэгэж имчилгээгээр буцаж ирсэн байх үед би түр хугацаанд сайн мэдээд хараагчаар 3 сар Вьетнам руу явсан. 제가 이제 베트남 나가기 전에 그 목사님을 병원에서 잠깐 만났어요. За Вьетнам явахынхаа өмнө тэр пастортай эмнэлэг дээр очиж уулзсан. 그 죽은 나사로처럼 이렇게 붕대에 칭칭 감고 계시고 Библи дээр гардаг өгсөн Лазар шиг ингээл боолтоор ингээл битүү боолгоцсон байсан. 팔에 다리에 움직이지도 못하고 За хөлдөө гардаа ингээл боол боолгоцсон хөдөлж чадахгүй. 입도 움직일 수 없어서 Юм ч ярих боломжгүй 내가 байсан. 뭐라고 말씀하시는지 2번, 3번 들어야 될 정도로 Яг юу гэж хэлж байгааг нь бүр тийм ээ бүр чихээ ойртуулж байгаа 2 3 дахин сонсох хэрэгтэй байсан. 너무 심각한 상태였습니다. За үнээр ноцтой байдалтай болчихсон байсан. 목사님께 걱정하지 마시고 잘 치료 받으시고 제가 베트남 가서 목사님 좀 오시기 전까지 잘 준비해 놓겠다고. За тэгээ пастраа бити санаа зовоорой. Би Вьетнамд очоод тийм ээ маш сайн бэлдээд байж байя таныг ирэх хүртэл гэж хэлсэн. 그리고 이제 제가 베트남에서 한 2달 정도 이제 지난 후에 За Вьетнамд 2 сар орчим байсны дараа 그 목사님이 다시 베트남으로 돌아오게 됐어요. тэр пастор буцаад эдгээд Вьетнамд хурж ирсэн. 근데 베트남에서 나갈 때는 그 이제 침대 그에 실려가지고 그 비행기로 이제 들어가셨었는데 Пастор маань Солонгос руу буцахдаа тийм ээ одоо орон дээр тийм ээ тэгнүүлчихсэн буцаж 다들 ирж 그 ийсэн. 공항에서 베트남 식구들하고 그 목사님 기다렸는데 За онгоцны буудлын дээр одоо ингээл ахан дүүснэр хүлээж ийсэн. 진짜 기적같이 Гэтэл яг гайхамшиг шиг. 목사님이 뚜벅뚜벅 걸어서 공항 밖으로 나오시는 거예요. Тийм ээ гарч ирэхдээ пастор тийм ээ ингээл хөнгөн шиг ингээ алхачихсан гарч ирсэн. 저희는 적어도 이렇게 휠체어 타고 오실 줄 알았는데 Миний хувьд бол төсөөлөхдөө ингээд тийм ээ тэрэгэн дээр ч юм уу та ихтэй гарч ирэх болов гэж бодсон. 네, 그리고 걸어서 오시고 다 놀랬습니다. Тэсэн чинь пастор зүг зүгээр алхаал гараад ирсэн ингээл бүгд дааширсан. 그리고 어떻게 이렇게 빨리 나설 수 있었는지 Яаж та ингэж хурдан идэг вэ? 저에게 이런 얘기 하시더라고요. Гэсэн чинь ингэж хэлсэн. 정말 기적이 있다. Үнэхээр гайхамшиг гэж байдаг. 그리스도인들에게 기적이 있다. Христэд итгэгч хүмүүст gайхамшиг байдаг. 이렇게 60 넘은 선교사가 사고 났다는 소식을 듣고 전 세계의 모든 형제자매들이 기도했지 않느냐. Тийм ээ 60 гарсан пастор машины осолд орсон учраас дэлхийд даяар байгаа чуулганууд хамт залбирсан. 그리고 짧은 시간이었지만 Тэгээд богино хугацаа байсан ч 그 사고 이후에 그 베트남 식구들이 정말 울면서 기도하고 그 침상을 지켰던 목사님 기억이 지워지지 않았다는 거예요.
Тэр осол гарсны дараа Вьетнамд байсан итгэгч нар бүр илүү их тиймээ сайн залбирах болсон. Тэр орон дээр тэгнүүлээд явсан пастрынхаа дүр төрхийг мартаагүй. 밤새 눈물로 그 젊은 베트남 형제 자매님들이 목사님의 손을 잡고 울면서 기도하고 Тиймээ шүнжэнгөө тиймээ нулимс туслуулан пастрынхаа төлөө итгэж ахын дүүснэр залбирсан байна. 자기는 정말 그런 사랑을 받았고 Тэгэхээр тэр пастор тийм их хайрыг авсан. 한국으로 돌아갔는데 Солонгос руу эргээд очсон. 한 가지 생각밖에 없대요. Ганцхан л бодол төрж исэн гэж. 빨리 돌아가자. Хурдхан шиг эргээд очие. 빨리 건강한 모습으로 Хурдан эрүүл болоод 정말 그 받은 사랑을 어떻게 보답할지 үнээр авсан хайрандаа яаж хариу барих вэ гэд. 그 생각만 갖고 Дан ганц тэгж бодсон гэж. 그 2달이라는 짧은 시간 동안에 Тэр 2 сарын хугацаанд 젊은 사람도 아니고 залуу хүнч биш шүү дээ. 얼마나 오래 걸리잖아요. 노인들 뼈 부러지면 Тиймээ залуу настай хүний тиймээ яс хугарах юм бол идэх гэж нэлээд хугацаа ордог тийм ээ. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 예. 근데 그게 빨리 뼈가 붓고 Гэтэл тиймээ хурдан одоо ясанд бороосон юм. 그렇게 걸어서 들어오시니까 Тэгээд тийм алхаад гараад ирсэн. 그때 제가 깨달았어요. Тэр үед би ухаарсан. 정말 이 간절함이 있구나. Үнэхээр чин сэтгэл байсан юм. 정말 그 받은 사랑에 대한 그 보답이 얼마나 큰 거냐. Үнээр авсан хайрандаа хариулъя гэсэн үнэхээр том сэтгэл, агуу сэтгэл байсан юм байна. 그때 저하고 제 아내가 베트남에 같이 있었거든요. За тэр үед би их нэртэйгээ Вьетнамд байсан. 그때 뭘 깨달았을까요? Тэр үед яг юу ухаарсан бол 그때 깨달았죠. 빨리 몽골로 돌아가야겠다. хурдан Монгол руу эргэж очио гэсэн зүйлийг 이게 ухаарсан. 뭔 소리예요? За энэ ч одоо юу гэсэн юм бэ? 제가 2012년도에 몽골에 이제 홉도에 왔다가 2012 онд Монголд ирээд ховдод байсан. 저희 아내 건강이 안 좋아져서 Эхнэрийн маань бие муудаад 2014년도에 다시 한국으로 복귀했습니다. за би нөвдөд 2013 онд 14 онд Солонгос руу буцаж байсан. 저희 자매는 이제 빈궁 사오가 없어요. Эхнэр маань одоо тэр үед саваа авахсан одоо ингээ сав байхгүй. 네, 한국에 놔두고 Солонгост орхиод ирсэн. 몽골로 다시 돌아왔습니다. Тэгээд Монгол руу буцаж ирж байсан. 다 이해 못해요. 그럼 이렇게 약한 몸으로 어떻게 몽골 들어가겠냐? Одоо бүгд тэр үед ойлгоогүй яаж юм би султай үжиж Монгол руу буцах гээд байгаа юм бэ? 그 추운데 Хүүтэн газар штэ. 그 죽을 뻔했는데 Тэгэж өөхөг шахсан байж. 왜 다시 몽골로 또 돌아가냐? Яагаад тийм Монгол руу дахиж очих гээд байгаа юм бэ? 아무도 허락 안 해줬어요. Одоо хинч зөвшөөрөхгүйсэн. 네, 아무도 이해 못했어요. Хинч ойлгохгүйсэн. 몇 달을 이제 저희가 건강을 또 회복하고 건강 검사 받고 어떻게든 건강한 몸으로 다시 돌아가겠다. За тэгээ хэдэн сарын туршид биендээ сайн анхаарад эрүүл мэндийн шинжилгээ өгөөд тэгээд Солонгос руу буцъя гэж 그래서 건강하다라는 그 건강 그 검진표를 가지고 Монгол руу буцъя гэсэн. За тэгээд эрүүл гэсэн шинжилгээний бичгээ аваад 목사님들 찾아가가지고 пастор дээр очсон. 몽골로 보내주세요. Монгол руу явуулж өгөөч. Монгол руу явуулж өгөөч. 아예 저희를 만나려고도 안 했어요, 그 목사님들이. Тэр пасторууд болохоор ерөөсөө уулзээш гэж зорихгүй ингээл 왜냐면 зогтаад. 여태까지 한 번도 건강이 안 좋아서 한국에 돌아왔다가 다시 선교지로 간 선교사가 한 명도 없었거든요. За яагаад тэгэхээр одоо тэрнээс өмнө эрүүл мэндийн байдлаар одоо шалтгаанаар буцаж ирсэн хүмүүс дундаас буцсан хүмүүс байгаагүй. 제가 첫 번째인 거예요, 첫 번째. Миний үед яг анхны хүн байсан. 베트남 가서 Вьетнамд очиод 그때 그 뒤로 목사님과 그 더운 베트남의 그 이제 더위 속에서 за тэр үед тэр пастрын дүр төрхийг хараад пастор Вьетнамын халуунаас бол 몽골로 다시 돌아가자. за Монгол руу буцаж очио гэсэн сэтгэлтэй. 아무도 이해 못하지만 За хинч ойлгохгүй байсан. 한 가지가 중요한 게 있었어요. Гэхдээ надад ганцхан чухал зүйл байсан. 내가 잠깐 몽골 떠났었지만 За би хэсэг зур Монголыг төр орхисон. 내 마음은 Гэхдээ сэтгэл маань 하나님의 마음은 Бурхны сэтгэл. 그 몽골 사람들을 사랑하시는 그 마음은 변함없다. Монголчуудыг хайрлах сэтгэл маань хувраагүй. 저희 아내도 Эхнэр маань ч тэр, 저도 би ч тэр. 그 마음이 변했다면 Одоо тэр сэтгэл маань өөрчлөгдсөн байна. 다시 돌아올 수 없었을 거예요. Буцаад ирэхгүй байх байсан. 그리고 지난 8월 달에 그 생각이 다시 나는 거예요. За тэгээд өнгөрсөн 8 сард яг тэр үеийн бодол маань дахиад тиймээ сэтэрж гарч. 너 이 건강 망가져서 다시 한국 돌아갈래? Чи эрүүл мэнд чи бүр муудаа Солонгос руу буцмаар байгаа юм уу? 제가 또 다시 돌아와서 지금 10년 차거든요. Монголд эргэж ирснээс хойш 10 жил өнгөрсөн байна. 그래서 예전에 2년 있었고 За тэрнээс өмнө 2 жил байсан. 중간에 약 이제 1년 안 되는 시간 동안 나가 있었는데 За дунд нь жил хүрэхгүй хугацаанд Солонгос руу буцсан байсан. 그 12년보다 한국에 돌아가 있는 그 1년이 너무 괴로웠어요. Энэ 12 жилийн хугацаанаас илүү Солонгос төр очсон байсан хугацаа илүү зовлонтой байсан. 너무 힘든 시간이었어요. Үнээр хэцүү байсан. 네.
지금 제가 12년을 돌아왔습니다. 몽골에서 살았던 시간을. За тэгээд Монголд ирээд амьдарсан 12 жилээ эргэж харсан. 근데 이번 우리 전도인 수련회 때 홍정은 목사님이 이런 말씀하시더라고요. За энэ удаагийн номлогч нарын цугларалтаар Хүн Жонхян пастор ингэж хэлсэн. 힘들었는데 Хэцүү байсан. 힘들지 않았습니다. Гэхдээ хэцүү биш байсан. 우리가 주님 안에서 Бид нар эзэн дотор 우리 신앙생활 한 것들이 итгэлээр амьдарсан хугацаа маань. 저는 그 말씀이 이렇게 들리는 거예요. За тэр үг надад ингэж сонсогдсон. 제가 선교사로 몽골에서 12년 삶이 Сайн мэдээ тараагчаар Монголд амьдарсан 12 жилийн хугацаа 힘들었는데 хэцүү байсан. 힘들지 않았습니다. Гэвч хэцүү биш байсан. 거기에 이렇게 앞에다가 붙여서 За тэрний өмнө нь ингэж оруулсан. 정말 사랑했기 때문에 Үнэхээр хайрлсан учраас 힘들었는데 хэцүү байсан ч 힘들지 않았다. хэцүү байгаагүй. 제가 그 한 달 반을 2달을 열심히 뛰면서 За энэ 2 сарын хугацаанд тийм ээ одоо хичээнгөө гүүх 그 явцлаа. 아침마다 눈 뜨면 Өглөө болгон нүдээ нэнгүүтээ 어떻게 할까? яах вэ? 일어날까? Босох уу? 말까? Болох уу? 뛸까? Гүйх үү? 말까? Болох уу? 그런 갈등이 없었겠습니까? Тэгээ тийм зөрчил байж таарна тийм ээ. 근데 그 자리에 일어날 수 있었던 것은 Гэхдээ тэр дороо босч исэн шалтгаан. 뛰고 나잖아요. За гүйсний дараа 힘들었는데 хэцүү байсан ч 힘들지 않았어요. хэцүү биш байсан. 너무 즐거운 거예요. Үнэхээр одоо гүйсний дараа баяртай байдаг. 어제보다 Чигдрөөсөн. 2km 뛰는데 Одоо илүү гүйж байгаа. 어제는 17분이었는데 2 км гүйхдээ одоо өчигдөр нь 17 минут гүйж исэн. 오늘은 16분이네. Өнөөдөр нь 16 минут гүйлээ. 내일은 Маргааш 15분에 들어와 봐야지. 15 минутад гүнэ. 뛰니까 Ингээл гүйж байгаа. 나중에 12분 안에 딱 들어와지더라고요. Гэтэл бүр явандаа 12 минутанд 2 км-ийг туулдаг болсон. 매일매일 Өдөр болгон 1분이라도 더 빨리 1 минутаар илүү хурдан 아니면 өрөх гэж. 10초라도 더 빨리 들어오려고 10 секундээр ч илүү хурдан орж ирэх гэж хичээж. 아니면 어제는 2km 뛰었는데 За өчигдөр 2 км гүйсэн. 어제는 2km 100m 오늘은 2km 100m 더 Өнөөдөр нь 2 м 2 км 100 м-ээр илүү. 아니면 2km 150m Эсвэл 2 км 150 м гэл. 조금씩 더 늘려가고 Баг багаар нэмэгдүүлээ. 그런 것 같아요. 그냥 만족하고 있으면 За хүн ингээл сэтгэл ханчихсан байвал 이만큼이면 됐지 그러면 за энэ хэмжээнд болно штэ гэх юм бол 발전하지 않더라고요. өсөж хөгждөггүй. 신앙도 그래요. Итгэлч тэр. 또 사랑도 그렇더라고요. Хайрын тал дээр 내가 이만큼 했으면 됐지. би энэ хэмжээнд хийцэн бол болно штэ. 만족하고 있잖아요. Сэтгэл ханчих юм бол 그러면 더 이상 그 이상은 없어요. түүнээс илүү давдаггүй, цаашилдаггүй. 우리가 정말 끝까지 해보겠다. Харин эцээ хүртэл энийг үйлдэ. 정말 그 사랑이 원인이 돼서 Үнээр хайран дээр үндэслэе. 자 정말 우리가 힘들었지만 Хэцүү байсан ч 힘들었지 않았다. хэцүү байгаагүй. 자, 뭐 모든 부분에 우리가 다 적용해 볼 수 있을 것 같아요. За энэ зүйлийг бүх зүйл дээр хэрэгжүүлж үзэж болох нь. 결혼 생활이 Хормын амьдрал 힘들잖아요. хэцүү шүү дээ тийм ээ. 포기하고 싶을 때 있잖아요. Орхио явчмаар санагдах үе байдаг. 돌아보면 Гэтэ эргээд харах юм бол 힘들었는데 хэцүү байсан ч 힘들지 않았어요. хэцүү байгаагүй. 아니에요. Тийм биш үү? 그냥 힘들어요. Зүгээр л хэцүү л байгаад байна уу? 그 사람 때문에 Тэр хүнээс болоод 어떤 상황 때문에 ямар нэгэн нөхцөл байдлаас болоод 반대일 수도 있어요. гэтэл эсэргээрээ ч 나 байж 때문일 수 있어요. өөрөөсөө болж ич 내 болно. 마음 때문에 өөрийнхөө сэтгэлээс болж. 내가 그 상대방을 괴롭히고 있는 거 아닌가. Би өөрөөсөө болоод тэр хүнийг зовоож байгаа ч байж болно. 다른 데서 환경에서 답을 찾으려고 원인을 찾으려고 하면 없을 때 있습니다. Өөр зүйлээс тэр нөхцөл байдлаас шалтгааныг нь хайгаад байвал олдохгүй. 내 마음이 바뀌었고 내 마음에 사랑이 없을 때는 Харин миний сэтгэл л хуурчихсан. Миний сэтгэл хайр байхгүй 그냥 болчихсон. 힘들기만 할 수밖에 없을 것 같아요. Тийм болчихсон байвал хэцүү санагдана. 그렇지만 내 마음이 바뀌고 내 마음이 만족하기 시작하면 За харин сэтгэл маань тийм ээ өөрчлөгдөөд сэтгэл ханаад ирвэл 오히려 그 상황과 환경을 바꾸기도 합니다. эсэргээрээ нөхцөл байдлаа тэр шалтгааныг өөрчилж болно. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 오늘 아침에도 За өнөөдөр өглөө. 나는 치약을 밑에서부터 눌러야 되는데 Чи 치약 아. 이 땅 치약 одоо оогоо тийм ээ ингээл хойноос нь араас нь шахах хэрэгтэй. 그쵸? 나는 뒤에서부터 눌러야지 마음이 편해. За би бол тийм ээ хойноос нь шахчихж надад тухтай гоё 근데 санагддаг. 누가 가운데를 푹 눌러놔. Гэтэл гэр бүлийн маань хин нэгэн голоос нь шахаа ичлаа. 아니 왜 이렇게 누르냐고. Яагаа ингэ шахаад байгаа юм бэ? 어제도 За өчигдөр 오늘도 өнөөдөр 나는 뒤에서부터 눌러야 되는데. миний хувьд бол тийм ээ хойноос нь шахах хэрэгтэй л гэж бодно. 저는 그래요. 이렇게
꼭 아침에 헤어드라이기 딱 쓰면은 이거 공기 방향이 바뀌어 있어. За би одоо миний хувьд өглөө босоод синс ашиглах юм бол хошуу нь эргэцэн байдаг. 아니 왜 이렇게 하냐고. Үгүй яагаад ингэчдэг байна гэл. 이렇게 하는 게 맞지. Ингэх нь зөв штэ. 아 짜증나 그러잖아요. Гэхдээ ямар дургуй өрмөр юм бэ гэж тэгдэг. 제 얘기. Одоо миний тухай ярьж байна. Өөрийнхөө тухай ярьлаа. 참다가 За төвчж жагаад 누구야 이거? энэ ингэсэн хин бэ гэл. 옆에서 아내가 보다가 За хин ингэч вэ гингүүд 아내가 바꾸는 거야. эхнэр маань солилцсон байдаг. 꼭 한마디 하잖아요. За тэгэнгүүт тэрэн дээр ингээл нэг үг нэмж хэлэх байна. 이게 아니고 이게 맞아. Ингээх биш энэ нь зөв гэл. 아 이렇게 하든 바람만 나오면 되잖아요. За ийм ч хэлбэртэй ийм ч байсан чинь үлээжлээвэл болоо юм шүү гэл. 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 아니에요. Үгүй мó. 끝까지 평생을 싸웠는데 앞으로도 계속 싸워야 됩니까? Үгүй өдийг хүртэл амьдрахтаа ингэж маргалчаа цаашдаа хүртэл тэрүүгээрээ маргалцаар байх уу? 아니잖아요. Тэрийг шаардлагагүй шүү дээ тийм ээ. 그냥 그런가 보다. Зүгээр л за ингэж л хэрэгэлт юм байна. 이렇게 바뀌어 있으면 내가 이렇게 바꾸면 되잖아요. Ингээд өөрчлөгдсөн байвал би өөрөө эргүүлчихэд л болно. 그쵸? Тийм үстэй. 꼭 양말을 벗어서 침대 밑에 넣으면 좀 어때요? За ингээл оймсоо тайлал орон дороо хийлээ яад юм. 그쵸? Тийм үстэй. 좀 Хамаагүй. 뒤집어 놓으면 좀 어때요? 좀 양말을. Тийм ээ оймсоо зүгээр интийн тавьсан байсан ч яад юм. 다 이유가 있는 거예요. Шалтгаан байгаа юм аа. 자, 뭐 이런 건 끝도 없을 것 같아. 끝도 없을 За 것 같아. ингээд яриад байвал бүр дуусах байх. 우리 저 주방에서도 За галтгоонд. 우리 자매님들 음식 만들 때 소금을 넣든 초를 넣든 맛만 있으면 되잖아요. За ээжүүд маань тийм ээ давс хийн. Хар цоо хийн гээл амттай л байвал болоо шүү дээ. 그쵸? Тийм үстэй. 싸울 필요 없어요. Тэрнгөр маргалдах шаардлага байхгүй. 자, 근데 우리가 넓은 마음으로 정말 그 사랑의 마음으로 본다면 За харин бид нэр альва зүйл дээр уужим сэтгэлээр хайрлсан сэтгэлээр 그런 хандвал 행동이나 말들이 마음에 거슬릴 수도 있지만 за үг үйлдэл нь жоохон таалагдахгүй ч гэж болно. 이제 그대로의 모습을 Тэгээ зүгээр л байгаа чигээр 사랑한다는 거 хайрлал 그게 힘들었는데 хэцүү байсан ч 힘들지 않았습니다. хэцүү биш байна. 바꾸는 거야 내 마음을. Зүгээр л өөрийнхөө сэтгэлийг өөрчилчих нь. 저도 마찬가지입니다. За миний хувьд ч адилхан. 몽골 분도 이해 안 될 때 있어요. Заримдаа монголчуудыг сайн ойлгодоггүй би. 꼭 이렇게 말해. Заавал ингэж хэлээ. 아 만화 몽골초 이런 분들 있어요. Манай монголчууд гэж тэгж ярьдаг хүмүүс 저 байдаг. 속으로 어쩌라고 Би дотроо одоо яа гэдэг юм бэ гэдэг. 그럴 때 있어요. 그럴 때 있어요. Тгий санагдах үе байдаг. 아니 만화 몽골촌. 그럼 저도 만화 한 솔롱거처럼 이렇게 할까요? Тэнгүүт нь би урдаас тэгвэл манай солонгосчууд гэлдэг. 싸우자고요? Тэгэл то маргалтыг гэсэн үг болж таарах. 근데 숫자가 이제 차이 나니까 제가 지긴 하겠죠. За гэхдээ тооны хувьд ялгаа гарах учраас мэдээж би ялагдаж таарна. 이제 그럴 때 있습니다. За яг тийм сэтгэл төрөх үе байдаг. 나는 원래 이래. Би угаасаа ийм. 그러지 마셔요. Битээ тэгж байгаарай. 그러니까 이제 그런 말을 할지라도 Тийм үг хэлсэн ч 받아들이는 사람의 입장에서는 хүлээж авах хүнийхээ байр суурнаас бодож. 언젠가는 하나님이 변화시켜 주실 거지. За хизээ нэгэн өдөр бурхан өөрчилж өгнө гэх. 그리고 자기 편에서도 내가 항상 이렇게 하는 것이 맞냐? 이게 부끄러운 거 아닐까? За тэгээд тийм үгийг хэлэхдээ би үргэлж ийм байх нь зөв үү? Энд чинь ичмээр хэрэг биш юм байгаа. 변화시킬 수 있습니다. Ингээд өөрчлөөд явах боломжтой. 자, 이렇게 변함없는 사랑이 우리에게 있다면 За хувиршгүй хайрын сэтгэл биднэрт 그 하나님의 байвал 사랑이 변함없다는 것을 우리가 기억한다면 бид бурхны хайр хувиршгүй гэдгийг мөн санал. 하나님 우리 조건 없이 사랑하신 것처럼 Бурхан биднийг болцолгүйгээр хайрлсан шиг 우리도 어떤 조건을 가지고 하나님을 사랑하거나 아니 형제 자매님들이 어떤 조건을 걸고 사랑하지 않는다면 бид нар мөн бурхныг хайрлахдаа ахын дүүсийгээ хайрлахдаа болцол тавилгүйгээр хайрлал. 끝까지 우리가 신앙생활 할 수 있고요. Эцэг хүртэл итгэлийн амьдралаараа явж чадна. 네, 끝까지 주님을 떠나지 않고 Эцэг хүртэл эзнээсээ холдохгүй байна. 우리도 변함없이 주님 사랑할 수 있을 거라고 믿습니다. Тэгэж хувиршгүй эзнийг хайрлаж чаднаа. 자, 좀 여기까지 말씀드리고요. 여기까지 말씀드리고 За үгээ энэ хүрээд 자, 우리 дуусаа. 아까 시작할 때 인사했던 것처럼 За дөрөв хамгийн ихэнд мэдлэгээний үг шиг 어떻게 인사했죠? яаж мэдлсэн бэлээ? 감사합니다. Баярлалаа. 자, уучлаарай. 죄송합니다. 그리고 사랑합니다. хайртай шүү. 자, 우리가 이제 우리보다 이제 뭐 부모님이나 이런 분들한테는 먼저 감사하다라고 시작하면 좋겠습니다. За тэгэхээр тийм ээ өөрөөсөө насаараа их хүнд аав ээжтэй баярлаа гэдэг үгийг хэлж байх хэрэгтэй шүү. 우리 자녀들이 있잖아요. За үр хүүхдүүдтэй 그런 자녀들에게는 먼저 어떤 말부터 시작할까요? төрүүлээд аль үгийг хэлж эхлүүл зүгээр байна. 사랑한다.
хайртай шүү. 그리고 미안하다. За бас уучлаарай гэдэг үгийг. 우리 자녀들한테도 꼭 미안하다고 해보셔요. Хүүхдүүдтэй заавал уучлаарай гэдэг үгийг хэлж 그리고 үзээрэй. 생각해봐요. Тэгээ бодож үзээрэй. 내가 자녀들에게 이런 것들 상처 주지 않았을까? Би ийм зүйлээр хүүхдээ шархлуулсан юм биш үү? 평생을 그 자녀들이 그 마음에 가지고 있는 정말 그 고통들이 있을 수 있습니다. 부모를 통해서 받은 것들. Тийм ээ, 아ав ээжээсээ авсан шарах, гомдлол хүүхдүүдэд байж болно. 그리고 고맙다고. За бас баярлалаа гэж. 너가 그냥 있어서 고맙다. Зүгээр л чи байгаад баярлалаа. 너가 말을 잘 들어서 고마운 거 아니고. Миний үгэнд сайн ордог учраас 너가 баярлж 공부를 байгаа. 잘하고 너가 경제적으로 뭘 나에게 도움을 줘서 고마운 거 아니고. Хичээл намаа сайн хийсэндээ эдийн засгийн үед тусалсан тийм ээ баярлж байгаа биш. 그냥 너가 있어서 Зүгээр л оршин байгаад нь 감사하다. баярлалаа гэж. 뭐 이렇게 이번 한 주간 За ингээд энэ 1-7 хоногийн туршид 뭐 매일매일 өдөр болгон 돌아가면서 한 단어라도 за ингээл ээлжлээд нэг үгээр 오늘 12시 전에 өнөөдөр 12 цаг болохоос өмнө 꼭 해야 될 말이 마음속에 머릿속에 딱 떠올랐다면 за яг аль үгийг нь заавал хэлэх вэ гэдэгтээ таны сэтгэл бодогдсон бол 자, 오늘을 넘기지 마시고 за өнөөдрийг тийм ээ өнгөрүүлэх хэрэггүй шүү. 그렇게 말씀해 보셔요. заавал өнөөдрийн дотор хэлж үзээрэй. 하나님 앞에서도 정말 우리가 이런 그 깨끗한 마음과 선한 양심과 변함없는 사랑을 가지고 Бурхны өмнө мөн цэвэр зүрх, сайн мөс чанар, хувиршгүй итгэлийн хайрыг тэгээд 우리 남은 삶 살아갔으면 좋겠습니다. үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлээсэй гэж хүсэж байна. 또 조건을 가지고 사랑하는 거 아닙니다. Тэгэхээр хин нэгнийг хайрлахдаа болцол тавьж хайрладаггүй юм шүү. 우리가 받은 것이 많고 Харин биднэрт авж байгаа зүйл маш их бий. 크니까 Маш том учраас 어떤 조건도 필요 없이 ямар нэгэн болцол шаардлагагүй. 우리 서로 사랑할 수 있다고 저는 믿습니다. Би бинийгээ тэгэж хайрлаж чадна гэж итгэж байна. 그래요. 이제 마칠 건데 우리 건강 잘 관리하셔요. 우리, За ингээд дуусгах гэж байна. Эрүүл мэндэд сайн анхаардаг байгаарай. 우리 형제들 뜁시다. Ах нар маань сайн гүйж 자, байгаарай. 아까 이삭이나 야곱, 엘리제사장 건강이 나빴잖아요. За дөрөв хэлсэн тийм ээ Исаак, Яаков, илгээ дахилчийн би муу байсан гэсэн. 가장 건강하게 마지막까지 눈을 감을 때까지 건강한 사람이 누군지 아십니까? За тэгвэл Библиэлд тийм ээ нүд аних хүртлээ хамгийн эрүүл чирэг амьдрсан хүн хэн болохыг мэдэх үү? 모세 Мосе. 120살 마지막에 눈을 감을 때까지 120 хүртлээ тийм ээ нүд аних хүртлээ 눈이 흐리지 않고 건강했다 그랬거든요. нүднийх нь галцаг буураагүй үнэхээр эрүүл байсан гэж байна. 왜요? Яагаад вэ? 40년을 걸었잖아요. 40 жил тэрхүү алхсан учраас. 광야에서 Цөлд 이제 밤에도 낮에도 상관없이 өдөр шүүн 걸었어요. чамаагүй тийм ээ яв гэвэл дандаа алхдаг байсан. 우리 만보는 걸어야 돼, 만보. Тэгэхээр өдөрт 10,000 алхдаг байх хэрэгтэй шүү. 우리 이제 핸드폰에 보면 걷기 이렇게 기록해 줍니다, 자동으로. Одоо сүүлийн үеийн утсан дээр тийм ээ автоматар алхмын маань хэмжиж өгч байгаа. 밥 먹으면 За хоолоо идэх юм бол 눕지 마셔요. битгий 반드시 хөвтөрээ. 절대로 Бүр яасан ч хөвтөж болохгүй шүү. 움직이지 못하더라도 좀 서서라도 За сайн хөдөлж явдгүй маа гэхэд зогсоогоороо байх. 10분이라도 10 минут 네, ядаж 움직이면 хөдлөх юм бол 아니 뭐 울란에 이렇게 건물들 계단들 많잖아요. за Улаанбаатарт бол том том барилгууд, шатнууд байгаа. 네, 계단이라도 Шатаар 한 10분이라도 걷잖아요. нэг 10 минут алхчихад 그리고 우리 몸에 있는 사카르가 다 사라집니다. за бидний биеинд байгаа энэ цусан дах сахар маань буурдаг байхгүй болдог. 건강한 사람도 사카르가 확 생겨요. 밥 먹고 나면 Тийм ээ эрүүл хүн байсан ч гэсэндээ одоо сахарын хэмжээ өсөж нэмэгдчихэд 가만히 놔두잖아요. зүгээр тэрийг орхичих юм бол 먼저 눈을 공격해요. юун түрүүнд сахарын хэмжээ нэмэгдснээр нүд мууддаг. 우리 눈에 핏줄이 많잖아요. За нүдэнд тийм ээ судснууд маш их цугларсан байдаг 그래서 тийм ээ. 그 이 사카르가 눈의 신경, 핏줄을 건드려 가지고 눈이 점점 안 보이게 됩니다. За тэгэхээр одоо сахартай хүмүүс байх юм бол тэр нүдний судас руу их тийм ээ нүдний судас муудснаар хараа муудаж 그리고 эхэлдэг. 자꾸 가려운 사람 있죠. За 엄청. бас биеийн захтандаг хүмүүс байна. 그것도 사카르가 많아지면 나타나는 За 증상이고요. тэр жигснээ цусан дах сахарын хэмжээ нэмэгдэх юм бол гардаг шинж 그리고 тэмдэг. 발가락 또 손가락 끝 이제 그 톨다이 읍지트하고 같이 옵니다. 사카르는. За тэгээ сахартай байх юм бол тулаа өвчнөд хавсардаг. 네, 그럼 정말 문제가 생깁니다. За тэгэх юм бол үнэхээр том асуудал үүснэ шүү. 네, 걷지 못하게 되고 Бүр цаашлаад алхаж чадахгүй дүр. 어떤 분들은 다리를 자르거나 팔을 자르는 경우들이 그런 경우들인 것 같아요. Зарим хүмүүсийн үед бүр настай байдалд хүрээд хөлөө гараа тайруулах болдог. 네, 우리 복음 전하려면 Бид үгээд сайн мэдээг тарааж тунхаглая гэж. 선교사도 한국 돌아가지 않으려면 Мөн сайн мэдээ тараач хүн солонгос руу буцахгүй байхын тулд 뛰어야 돼. гүйх ёстой.
그게 최고인 것 같아요. Тэр хамгийн сайн. 돈 안 들잖아요. Мөнгө орохгүй шүү дээ, тийм ээ. 피트니스 가서 뛸 필요 없어요. 이거 할 필요 없어요. Фитнес очоод гүгээд ах шаардлага байхгүй. 계단만 잘 오르락내리락 해도 Шатаараа сайн өсөж уруудаад яваад байвал 한 달에 50만 투구리, 100만 투구리 그 돈 벌 수 있습니다. сард 500 сая төгрөгөө хэмнэх тийм ээ олох боломжтой гэсэн. 그렇죠? Тийм үстэй. 네. 건강하면 더 큰 일들도 할 수 있습니다. Эрүүлэл байх юм бол илүү том зүйлүүдийг хийж бүтээж чаднаа. 자, 여기까지 말씀드리고 За, үгээ энэ үрээд 네, өндөрлөе. 기도하고 마치겠습니다. Залбираад дуусъя. За, 기도하겠습니다. залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Биднийг хайрладаг эзэн минь танд баярлалаа. 또 오늘 하루도 또 말씀 안에서 또 우리에게 또 필요한 것들 채워주시고 Өнөөдрийн энэ өдөр үгээр дамжуулан бидэнд хэрэгтэй үгсийг өгсөнд талархаж 또 байна. 말씀으로 받은 교훈들 또 마음에 새기고 행할 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан таны үгээр дамжуулан авсан сургамжаа зүрх сэтгэлдээ сийлээд мөн амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд туслаарай. 또 우리가 주님께 받은 것들 너무나 많습니다. Бид бүгдийн хувьд эзэн танаас авч байгаа зүйлүүд маш их байгаа үлээ. 구원의 은혜와 또 영원한 사랑을 또 우리가 기억하고 Авралын нэгүсэл тэр мөнхийн хайрыг мартахгүй байж 우리 주위에 있는 영혼들을 어떻게 주님께로 인도할 수 있는지 ойр тойронд байгаа хүмүүсийг тэдгээр хүмүүсийн сүнсийг эзэн тань руу чиглүүлэхийн тулд 말씀을 통해서 또 우리가 깨끗한 마음과 선한 양심과 변함없는 사랑으로 모두에게 대할 수 있도록 도와주시옵소서. тэр үгээр дамжуулан цэвэр зүрх сайн хүмүүс чанар итгэлийн хайрыг тэгээд тэр хүмүүс хандаж чадхад туслаарай. 또 우리 모든 형제 자매님들 건강을 하나님 지켜주셔서 Мөн бүх итгэгч ахын дүүсийн маань эрүүл мэндийг та сахин хамгаалаарай. 주님 오시는 그날까지 건강한 마음과 몸으로 주님을 섬기고 복음 전할 수 있게 도와주시옵소서. Эзэн таныг ирэх тэр өдрийг хүртэл эрүүл зүрх сэтгэл, эрүүл бие хаатай эзэн танд үйлчлэн амьдрахад туслаарай. 모든 거 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. Бүх зүйлд талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.